ayana basamo babu kasa apostle kwaji obamu ahu nyame asem ni awunti asem obamu ati asia obechechi mama we hu preno babu kasa obi anya sutie ema babu kasa na babu maseme ayana basamo ema babu kasa na babu maseme ayana basamo babu kasa. Hallelujah. Amen. Atofo mo yagye nkwa na azere ni mizi yadinim. Eno ba de ayadom amana atoya somwe mu a so mfa apostle ko agyeman. Ende twedi ampo yawe. Enna semina meso emewiase. Bia so yenti nsempa. Ans ne de nsempa beba no ye mo ba de nsamna ne. Ye fa nsempa ne mra. Obren kan semadu katawere bo nyankrompo twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Oti brekese sha henche nyankrompo twiri ampa. Dumai kasiye dutan kasiye dutampon wa. Wasi wedu krokro du hinikataban. Ye nyankrompo twiri ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiensa amoso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wocha ko chemcha ko bremo. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yako chemtechia ye da wa bremo apiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante fo nante amre na motente a. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere sopu mapon tumfo a. Woje pokokwa hodi timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya. Ensiompa nka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muei. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba de soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sumbo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bomrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre ngudo. Ye fe wo tumfo kan kyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokruko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Wo bade nyame kasiye Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Yeda twedi ampo ya wase. Amen. Wado eni mo bro hu a onam ne doba na azere ni mizi aso ama ne atu asomwe mu. Amen. Adofo mo yagye nkwa mizi adinim. Ene mo so mfa apostle akwa adwuma twedi ampo ya wenam ne doba mizi aso de asempa na me so emewiase. Eso wen waso ne tie nsempa na eba no. Debi ame kamasi asem na yesekan. Okre. Etwa. Etibisire etwa ma abu mfu. Debi. Timu a asem no minimum wo mimmo mitirim se wuntina mbeka nyankopa asem no. Na asem bi fa ho afo se mede wo no. Esrawa dama. Mennew. Debi. Onyankopon kronkron na enam me so kasa kirewo. Oh yes. Nyankasa me kasa ne kwa asem ne twa me. Se seka ni twa wa e ma abu mfu. Kokom ye ukro. Ye hu aduro. Ene topic atwedi ampa ya wenam me so de ba ne se. Ochira nyawo dia. Tifa woto oba de so. Wow. Aye. Ochira nyawo dia. Robert. Ochira nyawo dia. Apostle. Ochira nyawo dia. Pastor. Ochira nyawo dia. MP. Ochira nyawo dia. Minister. Ochira nyawo dia. Assembly man. Misu ochira nyawo dia. Blogger. Ochira nyawo dia. What? Metro man. Misu ochira nyawo dia. Tifa woto Awurade so. Fa woto otwedi ampo ya weso. Oh yes. Ena na wotu seti obi o. Obi
timi di ochina na nyane dia no etrete obi wo de twen na obehu ochina obehu Mesi ochina nya wo dia I'm telling you yes eti wo asem tu obi a mesraw woni tu asem no na to niam yie nukudem mfo bi hawa wakpom wo dabi emfa nya asem kra entoa no nwe se duawa dabi na ochina nya wo dia ena na ya wo dia ochina nya wo dia yes so wo tie mi na mo adwenya sharp woni ma Solomon trans bunkonta hweti ayo mesram na min quotation the book of Proverbs chapter 8 verses number 4 Bible nkasa verse number 4 Bible nkasa mo mane na metie mo fra mo Ghana na ntene maba mo na won twagya ya wese me nkasa nkyerɛ mo me ne adwuma ni pama why so nyakopɔ de me na gyegye nipa ma mo tete kwa mo ne wana adi bɔnya da ne bɔne mo tete kwa mo nti apostle kwa agyeman mo nkwase fo mo nya huma ko wana adi bɔnya da ne bɔne mo nkwase ya no twagya ya wese twa dwebra mo tie me mo nti okwa agyeman me beka asema mu da ho me beka samwa mu da ho mane ma bie dia ma sam no me de mo nsema tren ba me nsema tren bra wiase de kwa na free me no kwa no twagya ya wese me ma wo da wuro mane mo chiwade ani abone fo sam mane mo nsema nyina mane mo nsema me ka nyina anam tren ni kwa dia chinchim na chia ebini me no zabi no kwa gba no emu da ha me nsema twagya ya wadi asoma me se me nka no wiase no emu da ha hunu fo ama wona pedan ehunu mu eti mo tia me ti Ghana na ntene maba papa ne maame mo ntia me na mo hunu nyansa na mo hunu nyansa ubahunu nyansa nani wadomre nani nkwaje da me see ochira nya wodia dabi ti fa ho to obo ade so yes chanya wodia wo de fatriate fa jimi tuka baba se debia de ba ye da so bodi se ne ye nhie ni tutu ya hofo na bone na da primo bia kuma chapter 13 Bible nkasa Hebrews chapter 3 Bible nkasa the part of verse 13 ye to about yes what's the yo what's eti mo ye tutu ya hofo no pose enam se watchra nyame no mienu de nti ye tutu ya hofo debia da wotie ye na debitowa ye da si bodi se ne debia be bodi se ne na bone na de empum bia ko bone na de primo bi bom bia dan akoma eti na efa ne ne ade achi watchra ndi ma sesa be be se den ene ade achi biom ndi ma sesa be be se den watchra ene ade sa na ade nchin ya ene efa watchra okay ne ma ade achi pe ne di sesa e be se fa se den ene eti dana hu ya no ano nyego pon fa no ochena ano nyego pose mi ntufu se ene ochena wotie mi na ene na ewodia ochena enya wodia ano se debiera da be body se ye temu tutu mo hofo ye ntutu ya hofo debiera da ye body se ene ye body se den ene na bone na de wotie ye na ochena ade chew na wonya na be mfa ni agro dabi tutu hofo yes ye be na unsa beka the next day Bobra ye yes de be na sabeka the next day body ya wanfa san kan amen omi akuma nu amen eno obi timi kontokwa ntokwa bi anfa so bi ani so hwe obi akwatire obi fie efia wati wo no efie no wati mu no ana odi nkwasi asam obi fie na kwaro odi nkwasi asam no ye fa ni moro moro di asembeba why na efie wa ni nonko besra no edomo po no no chale tomorrow moro adi ntokwa nafa yebashia moro pia fini dem pia pe no tamaba kai akwa tiko wo me na so ntumi no Mina osi on tomorrow eti mimi nti na ufie abba mi fie ru anchan se tomorrow on tomorrow si be tumi tomorrow wadia be di kan wasama moro di asemo aba tomorrow moro pie free dem pie ape otamaba onim se betunu emu sam doso my brother nani wadom ne no nkwaje da amen me se ne ene wadom bre ne no nkwaje da amen wochena enya wodia dabi hey obadi ambani sanka amen
And that's what tell me now. Me so be be. When you them to read the book of Ecclesiastes 1 verses number 11 to 15. Bible and Kasa. Osenkafo 1 verse number 11. Bible into body asem. Was enkai biara enni ho. Emma kanifo no. Enkai biara ni wo ma kanifo no. Na echirima a obeba no so no. Warinya enkai biara. Solomon akasa no. Was in Kaya Biani or Amanifono, Canifono, na echima or Baron China Basono, Waringa Kaya Biara, Obi Biara at the Chimubako. We're free, Yassi. And the Chimubako, when your problem. Oh, yes. And the Chimubako, when you're Didi, at the public peer watching at the body to peer watching. I was a free cannon for Subesi and Nano, and Kaya Biani or Canifono, Somono, or Madichi be a strong call. And she must be a Kaya Biara Adentra, and me Pacific to me, Mounia won't yes, watch Lana at Dahono, and you'll be at the end to another poor person or so. Okay, that the four wouldn't watch them as some to do now, and 90 quam personal, who watch them in Shira. Okay, my brother, young boy, show we yes, unfortunately, your brother, no, dear. Body yes. To get the book, and see you kind of okay. And see when you're so quotation from what kind was it me or Singapore? It was not Solomon say. Me the Israel so in Jerusalem. The Israel so in Jerusalem. Na me the Makuma, no the Nakuma. Me myself me the young somebody beside what about you share? What about you? Or you say? Na me who near my young was what Trasi, not going to say, Ochna. You will see. Yeah. It is what just what you say, or you king when you answer, and say, and there be a bow when you be a bad day, what's what pem, or yeah, well, or pem, well, who into that be ended that one? Now, your cousin, your boss of Modia, yen Nimano, was that group be a daboni, a man. Not I said, what dear, was he can, not a person who is what should be a baby, or a woman. Nyuma or you know yasina for Tracy or Punkuta so Punkuta who is never you know yasina ni pardon hoto so yasina ni nyina ye ho dia ni nyina ye any odagwini hunu enti de atia no so onipa me kam onya ho dia atia no de na eba wani na wonim sa atia want to me three na da na de atia kam no so want to me kai three oh enti fa obo yawe yes found Boba dear, yes, unfortunate and one the beat, no channel, Unima Kotu, Babwam, yes, oh, the book, never possible, once man, oh, the book of 1 Peter 5, 1 Peter 5, Bible verses, Mom, we are branded with you, you never possible in country, or say, Brown Massy, when you put to me, son, your boy. The Bratia Batiti, social media, not them the damn for so. Oh, very bad. When you watch them, what's some? Hey, Papa Binan in our channel. Now, no better than Anya day and try. Papa Binan in that channel. Now, better than Anya day and try. What should I be? Yes, what should I be? Should I be more how near day? Bye. Should I be? You watch them was some winty. And I said, in Pradiasa. What Timifa, or Timico Ton assassin. Papa Bissia. And the quiet connection. Oh. So to Papa Bridge. I ain't prepared be behind a bit. And now they're fierce. Hey, and now they're fierce. So what's your beer? So what names you want on assassin? Hey, after business or so. Not quiet connection. No, but my dear, take it. Hey, I could have fierce. Come from Debbie. Oh, Mom, I told you, Branton, I would tell me a brown one. When you put to me, brown one, show you go pono, or you watch Nano, or never pono, or Chan and Diano, or no similar to say, when you watch them as 70 brown ones, Mano. Now I'm also a mess, I don't know, so bad, and some. That is no, and now will be a full black one, I'm Rocher, what bottom war. So no one needs to walk or bottom will be Manzua. Uncle, Debbie, would you watch them as something? Do we have Branton with Cherry Papa? Who's what betting my name from? Yes, Mammy Brafam, yes, Papa Brafam, yes, MP Brafam, yes, Asanima Brafam, yes, Minister Brafam, yes. Woman, who say, Brown was it?
onyankopɔn tumi na se no wama muso blessem no be ma so blessem mo fa mo dadwene mo hawto so dadwene no hanya to twadia mpaya wa so yefisa odwene mo ho ya chimpa na zia ni mesia wo so odi ma adoma nya nanim yes no guy will be what yes wo sha wo wura yes wo sha nya wo dia dabi ohin wo sha nya wo dia dabi alaji wo sha nya wo dia bala wo sha nya wo dia prophet e obesi wo sha nya wo dia body of Sanka. Amen. Missy will be a fruit. Mrs. Dioni, obi nim say, take it away. Said never go home. Hey, Okyena Nye Dea Nti. Okyena bi obi animo. E wo mo ni no. Bi ani mo kyerɛ mu asam. Debi. Yɛn fɔ kyerɛ nyagro. Debi. Yɛn fɔ kyerɛ nyagro. Debi. Yɛn fɔ kyerɛ wanwan. Debi. To read the book of what kind the book of James 4. Okay. James 4 verse 13. verse 13. Kwaso. Oni pankwa. Waso oni pankwa. Na afemu e. Afemu e. Mo kese. Mo sɔre a. Ahwa atantan. Ene no Okyena. Ene ni Okyena. Yebekɔ sai. Yebekɔ akuma, yebekɔ kumase. Yebekɔ kura yimu. Yebekɔ takra. Yakodi wa fe. Yebekɔ nkran. Ya ton. Yebekɔ. Yenya mfaso. Ukɔpɛ nneɛma. Nanso mo nim de bɛbɔ Okyena. Wonim de besi Okyena. Mo kura mo nkwana de. Onipa tibi kasa wɔ so onipa onkwa ene de wan. Efisɛ mo yɛ huara nko. Onipa te sɛ huguro. Eyi ne ho kakra no wagira. Ohun sɛ ne ohun ne na. Na wagira. Okyena bɛhwɛ no odi hɔ. Na mom anka ɛsɛ mo kasa. Na mo wɔhyɛ Nye wo Dea Nti ɛsɛ ka obi wa no kasa. Sɛ yɛ wurade pɛ. Yɛ wurade twɛgya mpɔnyakopɔn pɛ. Ne yɛ nkwa. Na de pɛ bi kyem ya. Yɛbɛyɛ na yɛ. Wo sɛ fi. You wo siki. Okyena wura nkyɛn. Wo siki permission from there. Okyena wura. Yes. You ni mo Okyena. Obi nim if God permit ka. Debi. Obi nim wo ko so yɛ na domu a. Obi nim ka obi na Okyena. Just like that. Okyena. Keke. Also obi akɔka tomorrow. Anya you. Yɛ ababɔ no. Moro nim say betu no. Moro nim say betu no. Yɛ akɔka tomorrow. Anya yɛ ababɔ no. So no yes if God permit tomorrow anka God permit no and tomorrow say God permit yes abaka say di bafofro where dey tomorrow moro nim say betu no moro wanya de mu wanya moro so to odi asempenti o ti tomorrow no a watama ba masa wo si yentumi no de aba no ko bodi ba moro anya case wo so mistake aye ne say tomorrow Nye wo Dea Nti ekaye na ka wo so ka if God permit tomorrow anka bolo be hunu say ye friend if God permit bibiana no ka wo kyerɛ hunu Okyena wiye Oba de bani senka mo nim de bɛbɔ Okyena. mo nim de bɛsi Okyena Mo nkwa ne de. nkwa ene de ya Mo yɛ huhura. oni pa yɛ huguro Na yi ne ho. Mframa nya ba se si apene huguro huguro afɛle Na mo anka ɛsɛ mo kasa. wakɔ fɛbo wakɔ baabi na sabi produce ɔhye wo de wo ni aso a condition obo se fi ɔhye wa fɛle bo so ɔhye wa fɛle wo so nipa da sani ti sɛ dai huguro Yi ho kakra na yira. se si ahwɛ na dai na yira Na mo anka ɛsɛ mo kasa. ɛsɛ ka kasa Sɛ yɛ wurade sɛ pɛ. yɛ Onyankopɔn dom ade pɛ bi Na yɛ nya nkwa. ɛne nipa nyɛ ɔhaw bebree nipa tete ɔhaw mu nipa tete musuam fa wo hyɛ Wɔkyena wura no ase fa wo bibia hyɛ Wɔkyena wura twɛdɔpɔ no a yɛnhunu ne da nanso ɔbɔ soro ba asase ne tumi na hoɔde buru tumi nyinaa so ɔna megye ne wadanseɛ meka ne dɔba nansɛ mesi asɛm akyerɛ wɔ sɛ bɔne bi a wotim bra wo ase Wɔkyena nya wo dea memfa Wɔkyena nni agorɔ Debi. Anka ɛsɛ mo kasa. ayi ɔbɔ adeɛ ma dom a Sɛ yɛ wurade pɛ de nya nkwa. yɛ wurade pɛ de nya nkwa Yɛbɛyɛ yɛ na yɛ. mɛkɔ kumase ana mɛkɔ takrade Yes. ɛno nipa bie na no ɔse tale tomorrow obi de adeɛ bɛbɔ wo nanu wadom rɛ Amen. nanu nkwagye da Amen. awura yɔnge wonim Wɔkyena asɛm wade nti ɛyɛ no wabrɛ ho ase Yes. mɛnkasa gbɛgbɛgbɛgbɛgbɛ Don't try it. meka kyerɛ play obi nim adekyi mu asɛm yɛasapɔ na to nwumi obi nim adekyi mu nsɛm ɛno deɛ obiara nim o onipe suwa wie yo na obi nim adekyi mu nsɛm obi nim adekyi mu nsɛm ɛno deɛ obiara ni mo onipe suwa wie yo na obi ni ma di che mu nsam tie afi atwa mu no ye wu mu nsam eneso yati yesie no Okyena die
obiara ni wo enti adie bechi yensenio oh mesi afie twemu no ye twemu no ye wunsam hwe enenso yati yesie oh no tradie obiara ni wo enti adie bechi yensenio oh because ansa na wehu se adichie mu sendoso oh onia because ansa na wehu se adichie mu sendoso papa mami oh no oh Mr. when you read the book of Proverbs chapter 27 verses number 1 what's the unfortunate wow me na me sure Bible no me a pretty bread Bible kasa unfortunate wow na wonim de dane ba why then amount oh what you be a accident ni am obi o no wonim se de ba no you bi na wo and you be na di sade ne bra no Yes. Ochirebi do ha bi no ye ne bia ma obi o Yes. and ochirebi so di ye die bi bra obi yes Mami papa se wo temra na dwia and then what dom na me kafo na zia ni me say ama so won fa ye to so wura no kaje nkwa ana dwe na chiri Yes. ana dwe na chiri ai ma chiri na chiri ai wie hwe na chiri wo se se wa dwe na me dia na wonyimi ye ni mo ochire mu asamuti ye ni ma de chi mu asamuti and ye dia wo chiri ade chi wura ye dia wo chiri de obo ochire wura oba de ba ni sanka susu wa ho susu wa Bible say me ma warning no biom unfortunate wow Proverbs 27:1 is unfortunate then wow unfortunate then wow and then crofo di ochirebo edibosu ochira oh di na cha ochira that miss ochira then oh challenge ta fa ni ma chali amenye sa o chali o miss ochira then baba then ochira za sen o adan ani mi pa de na ya so ochira na miss ochira mun sabe ta la so ka ochira sa o na se satam na ne mention then go challenge serious o chali miss ochira then baba e du so ochira miss ochira ani ochira ta le sia ochira sa fo be na otamba otaleba ya fa ni poster obi no aka so onyankopɔ ye madom a timi an so ochira kasa te se no ochira ne dia and that's how tell me voice emprim wa koma otwadi ampo nyankopɔ pese onam ofa me so no to mi se obi anka ochira bi be woda pama no nanso wantimi amfo wantimi ansire mfi ochira wura nti wansire mfi ochira wura wansike permission said the book of James the kind James 4:13 o se onipa wonkwa ene di wonkwa ne dan a wonkwa ne dia James chapter 4 verse 14 or say na monim de bebo chena James 4:13 4 verse 13 na make na afemu mo kase also you so mo kase and then what chena this one go for do ogro oh yes papa ne so adwala yo yes hey obi bi na no kase onyankopɔ ye madom a no anything about to more row be fear just like that too da bi wa bra seek permission when you watch them asam da bi afemu mo kase mo bi ma no a and then what chena and then what na ya be ko say ya ko kuro dum chasa odu ba bi okɔ no odwene ho ya ko di wo afi obi ti mon seek permission you no akari nyina bom o so okodi den afi hey yes ochina na afi sa wo ochina no ya toto ni nya mfaso mfaso no okoko otimi bodin na so mo ni de be bo chena ko de business bi nti na meko ko fa business bi sika be banye small money na so mo ni de be bo chena min kancha wona se wo chena na wo de kasa rough sa no mo ni de baba woni de baba mo kan de den kasa wo pasa wo chasa wo kwane ye wo dia if somebody who are oni party se wo gro eyi ni hu kakra wo yi wo kakra afi na yira se no ayira na mo agese mo kasa emom nan wa wo si wo che wo so wa mistake ti no se emom be se ka wo kasa say you ready se ye wura de pa ye nya nkwa di ye nya nkwa ye be ye na ye wa si e kotu si e chemi e fe oba wi ade akotra radio station for the kasa oba de we man ti ase amen yasam kan basa body ya we hu ye mobo amen body ya we hu ye mobo amen yen mi san crofo ni o yini wo omo bra be so a body ya we on fa ne sankam amen usia de afi ani o tie topic akobo ai so okokan
Asabie. Hallelujah. Amen. Obadi ewe. Amen. Ohun ni mama ba. Amen. No mi ni maju. Amen. Ti babo. What's the name of Ankesa Mokese? Ese kakase. Say you rather pay. Say you rather pay. Ye nyankan. Na mi nya hodin ya. Ye be ye na ye. Adi pachi mi. Obadi e ma dom na de pachi mi. Mekwa. Wan kasa di aduo. Yes. Die nya mani ho. Yes. Ate. Wadwenya sharp. Modu. Cause obi say no chana. Obi wan seek permission. Okay. Like be would da paman. Okay. Because okay Proverbs 27 no. Na ko chana be would da paman. And so if one seek permission from the creator and it okay. Because akwa we o edwe pa. That's what say ochina no. Say the wa fa so di ochina no. Wa ho no. Emma bro what you say bro wan say. Me ochina wa. Me fortune me venia grow. Okay. But na woni mu de da. And boy see the wo mo di ochina di agro. Ni guess. Hey. Oh, ochina dem so ochina dem. Empratchemo skills. Aye. Bi otimi tu adwama ochina. Hey. Yes so. What trash ochina? Aye. Was seek permission. There be straight for the German coachina. I don't know ko na e so mo gan no. Was Sunday ochina no wa no wo. Some way see. Ti was in country Proverbs 27 wa say. For ochina wa. Woni me de da be wo. Na woni me de da ne be den. E be wo ama wo. Woni me de da ne be wo ama wo. Woni me say be wo papa. Say be wo boni. Enti emfo kire nyu embusu emfa nye rough. Emfa ngimi at all. Kuni say you creator. Oh yes. What you ho? Ochina bra wo ho. And do ma one with the book of Luke. Okay. Luke chapter 6 verse number 46. Adet na mo fem Awurade. Nenso munya de mesie. Hallelujah. Amen. Ke uye Kristo ni a wose adet na friend say den. Awurade. Nenso munya de mesie. Munya de odan. Osie. Bi wanu na akeka de ope. The book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 34. Enti moon na nwinwini ochina ho. Etu ya plant na wutie me na. Moon nwinwini ochina ho. Mamu nwinwini ochina ho. Na ochina ro ba dwinwini ho. Ochina na eda na nkasa na eba na nkasa. Ko kitane package yo. Whoa, ode no ho. Ya fa na ode no ho. Package e wom. Timba hu se ewiaso beto wani no. Country bia wo dey bia ye black man. Okay. But the Black Wednesday. But the Black Tuesday. Black Monday. Ochina binu no. And I was hard and ma. Be fie bi mu no. No manya Black Thursday. Black Friday. They say anwo dapa. Ama won. Bible na ma won ya brantie. What TikTok so I did pan you fatam. Be very careful. Yes. Ochina bi mo se fi me ujina baby boni. John Huenje. That be. And nobody ever listen to Amen. The Bible. What's it? No, me not china ho. Na me nyotira ho. No china no ba dwinwini ho. Ochina na ba dwinwini ho. Na da biara. Boni dos ma eda no. Me na me ka ba na me ya. What's a de biara boni dos ma eda no. Na bompa. Na go papa so cho say seek permission. Na boni ni bia matwa amfa wo so. What's de biara no. Boni dos ma eda no. Cause bon samani abre. Pa. Hey, unsama nyabre. Papa. Eti nyako papa say de wutie biara no. Ni bubie wanu a if God permit. Okay. If you have permission okay. Obadi e madumo a. Bra me say obadi adumo china. Obadi adumo che be hia. Me so. So me say obadi adumo de beje. Yo. Wakamati. Why? Obadi adumo china. Why? Obadi adumo me ba ntem. Obadi adumo de. Obadi adumo de hia. Okay. Me man why? Mate. Na was it is ebe wo boni a. Ebe tini. Now who are considered? Yes. Me too for. Me me too shabre. Papa so oba homa so. Yes for quad man no dey eni yim. Yes. Ati so one kami or quad man sra. Me say one day obe kami iden. Esu. Be kami esu. Cause in some out free me nchen no. One kwaso dey go do pepe. Obe tank what? Yes. One take that. When you read the book of Isaiah, what dank tete one take that. The beer. Free tete what tank what? One take that.
It took question so where with him. Isaiah 48 verse 6. What the enemy na? They make what that. One can't now. Also for can't now. Me what is some for me what is some from. Every say free say. They were close. You also for the see what we. Afen wabo. Afen ya kase me kase. Free to take what. One take that. Agenda. Fast them about yes. About me that was it. Yes. So no waku apostle kwa maso. Ebie mani. Ebie madwene. Se me dim from so ache. Dim from so ache. Ti bomodin ne man nka wa no wate. Man nka wa no man nyasa nyom. Wate chiro kon. Body adumo china. Body adumo china. Fama boy madum a. Body adumo china. Tremoni wusu ala na ojinaji. E wo fa ala yesu. Gobe ala iko gobe. Obi sora gobe. Obi sora gobe. Gobe sa bas. Gobe odi gobe sa no ko. Na ya gobe no. Obi wana gobe. Ala iko gobe. Oh. Eso kase. Ala iko gobe. Yeah. Ala iko gobe. Okay, ala iko. Ala iko gobe. Mungamu. Kaji. Abbas. Tanko so wanted the Canazio. On was it gobe no. Tango gobe will kill you. There's a shortcut in Quanope. Gobe. Want to gobe. Once they are gobe. Hey, Ayuba. Miss Sao. Menfa gobe niagro. Menfa gobe niagro. Papa me show man. Tie Bible nkasa. Proverbs chapter 3. Proverbs 3. Verse number 5. The Bible say menka jo say. For wakuma nyina bata wurade ho. Enne anadwi anope awiei ayimachi. So what temeni ha. Was it for wakuma? Bata wurade ho. For bata wurade ho. Emfa ho twiri hunu. Emfa ho twiri obi da hospital mpo. No akwasena no. Odam paso na wa bra ni mpo no. Woni din komo no. O ocha wo ya shot oba be me biom. Hey. Oba no wa. I die ya paso no. Still ano. Yeah, teach you no wonim. Oh. Emfa ho twiri hunu mu. Edi bi pa cha emfa ho twiri hunu mu akura hunu o. Hunu wa kwan nyina mu. Hunu wa kwan nyina mu. Ono betere wa kwan. Onyabu pona. Edi wo da ya dem paso no obi abesra wo no pon. No odwa wo no. Na pese ko be he wo kina no. Obrajo pa cha wo kina oba de adum abehwe me why? Why? Ochina baba, ochina bomodi abra o. Ochina bomodi na pa cha ya na obi. Oba de huma mo me. Amen. And then yen cheche kam de bani o. But ene de nyankopɔ de asoma me no. Me de me ka se topic no. Enye ye ne de ba o. Ye de soma yen. Yes. Emfa ho twiri hunu mu. Eti emfa ho twiri hunu mu a wo mu no. Hunu no wa kwan nyina mu. Hun enye wa twisi wa ba wi ase enti niam nyina ye ordinary bi. Eye simple bi. No my brother. Wi ase enko straight there crooked. Wi ase crooked. What? Careful what we are saying. Papa. Yes, you crooked and go straight. That's the reason why I create any person who say and go straight in tea. Yes. And do Sikibia. You're very careful. Yes. It was a dano, a wood bonnet, a wood bonnet, a bonnet, a woman who does man. Would your patch of mean coat to great year? Papa, you get to have been a woman. Then with your woman that does no, and not see Janina seek permission from the creator. Hey. My brother, read it again. Matthew 6, verse 34. What's it? Enti mun nyini ochina ho. What's me nyini ochina ho? No ochina ro ba gingiri. No ochina na be wonu your friend ochina no. The creator no. Yeah. Creator no obo so ba sase. Ono friend ochina no. Yeah. Creator na be dwen you obi na operate. Ochina ba gingiri. Ochina na ba gingiri na wo de okura ochina wura no. Tie Bible na de biara e say e de biara e ba no boni dos me da no oh boni dos me da no oh obi tini cost station go take it obati a train enye ni po dabi enye ni pe who need the dano one crana sa so ni say sa da we dey be wa mani ni and come ni ado for papa wo tiem sabre and konko twa who take it da dabi konko twa who take it da dabi se no tiem ni a emprim wakoma dabi nanu wadomre amen oba de bia na de en asem ya twadwa po na miso ni ma wi e ba be se sound life yes ebesi sound life yes and then ngosane mowura so amen ngosane fa no amen eniba spirit amen eniba so amen eniba body amen na ma fa wodi amfitumi apam biere because enabi awo nyame bia ma wo a wo frase asua kasa no a wo se kasa ne beteretere yes
Mobitimi nya obadi ne kura nipa o. Yes. Asase ye ni ho sa o. Obadi ne kura ye. Yes. Body in cry was so what can the book of Lamentation chapter 3 verses number 24 Lamentation Lamentation 3:22 verse number 22 what's it Awurade adoye papa wutiem sabre mama ya wutiem sabre papa present minister assembly man ohine osofo prophet jai nkom tron wate jai kra mo mo trate me akwa na mudi mo ha mo ye kra o who mo trate hwe Jeremia to chere bi balance no Jeremia o chere bi balance no Isaiah o chere bi balance Isaac o chere bi yede balance now jai kra Obadi ya wa infantiasi who ma twa ya ball power trate me wo so me catch o chere bi balance o yes ate o met Ghana o meti macho sabako omo Debbie ntimo wadwenya sha woni mra wo so no chere nya wo dia wo de tie asase ya tisu so what can say me na so what wa na bibia nto wa ti di nyako paka Awurade adoye yeah me na me sure Bible no me printing press Lamentation 3:22 say Awurade adoye ya tisu wo pa wo ka chiro na wo te na bibi nto wa o se ye bibia o still la no say nyako pa na doye enu ntina ye wie san and now you was that's the reason why into what you said no but it can be the count up one waiting at transit but when your concentration yes and you did just as so now do any more yes what and the mighty will be to me rub them what me appear now do any more yes no be to me yari will be out free my feet now do any more and I do war at the neck me too for say or say you would identify two or trade jump on your ponso yes then what do I mean found two on your ponso found two young ponso yes found you who take the book of Jeremiah canon was it move when you send for baby a sister who yansam Nimdium Gabi Antanya no Krawa Jeremiah chapter 9 Jeremiah 9 verse 23 Sabra this year and Monya Safo to send home and so would tell you on Yansa for China with you and man is to send home on Yansa for China with you Debbie what China with you on Yansa for Miss what China and China with Dia and Monya Safo to send home Monya Safo to send home oh the Yansa who did for to send home Nim dear Bintin what yes stop that oh did for to send home what did for so what did not say what the force and the said one I was a cow no so never day so when you answer whom you ran who only can jump for your way what and training what no what and some what and you found to see castle and found too much power so to me kwa gym what to me kwa pompe what to me really but me can see it so when you read the book of Job now was onipa 100 picture chapter 21 verse 23 what will be 100 pity I want the pity obi pinti and so na so to me adan obi 100 pinti and so to me wu abra hotel bia no yadan etolo my brother bibisa kwase but say medical doctor to me yes medical doctor ni wo ni yari o enti ye ni mo chere mo asem medical doctor no adia any hospital emi of wo okay serious okay ne ba jigiri padia odini huni enkono James die oni James to kwanta amapai so nye James ba jigiri padia Debbie anko ni problem Debbie na so ni ma di chima asem nti ono ane ka wato brand new driver with him sabre to dey be I was what driver 35 years who experience enya na do twa kwan no Debbie I'm telling you today to me that nye experience na do twa kwan no e Onyankopon na ode twa kwan no enti wo bie wanu aka so wa be kwatamale wa be to kwa ba bia the can bomb modern seek permission from the creator. I'm telling you today. Yes. If you say also experience not now announce now to experience do you know but no experience baby I will born na mulem no shia yes if you experience no way Lamentation be 322 no what's here Awurade adoye eti Awurade adoye entra ye wie sa eti ye wie sa nya sa ka wo kono who experience ampa road science be enu awuni say you dodge porto bia but me say do you know bad driver banza no on all do shia okay where then
Jaba bansa ni hia. Enye Awurade adoye. Ba na sanse Nyankopɔn na adoye mpie wa. We experience no wan. Ana wasua send ye de car efruka da bi. Erika Africa. Said them person be driver and say the question. Wasua said ye car about to create a hia wa. With the afro. We can afford to create an synergy. Da bia. Usua no so. Da bi. Awurade adoye o. Awurade adoye. This is the time voice in primo akuma. Right. Amma ho so too much. And then person me say calm down. Brafam no be the crying. Brafam no be the cry me no mienu. Yes. Brafam fellow man ho so. Fellow man ho so sa Nyankopɔn ye no me nko for yi bi. Nyankopɔn mo se diplomato na dan wo no so ye bi. Ai. Mo se ye ba ko. Na mponcheni charter the whole Muslim. Mponcheni pa the book of Exodus chapter 8 verses number 9. Exodus. If who said ya odidi otinedua no na dua ne papa bia wote awodi obo won apoto tonkon o ma ye ma won kwanum na poto ayem o ma ye ma won kwanum onya potro so onya onu ankasa ne na ma odam wo fe na o hwedi o se no sans ade e koso okremu ade no mo mfrem Moses emra me Nyankopɔn si jaw ma ne kwa no mo nko keke oso onya so onye na mponchene a charter the whole town city no ma charter the whole country ahimfie importo aye ma na ho almost buy so man cool jumpings high jump ni the emu divings nsu e wo de kai o ma charter o ma fani nya was scatter who did your boss ro tam no dan kwa enu wanyanam o just me bibia debi so jom ho gina tina na pa na obi dum na poto awura tom na poncheni oseso anton so ahiemu ko senso guru awodo ono so akwaji ni so tie bible no e was Exodus chapter 8 verse 8 but the Pharaoh frame Moses any Aaron can say Pharaoh check ya no frame Moses uni Aaron mo pe Awurade chaw na ko be primo Yes. Pharaoh so mo pe Awurade chaw mame mo pe Awurade chaw no onyi poncheni mfi wo man so na me brawa infia ni poncheni too much na mema man no akọ na mema akọ for dem Awurade akosmo mu Nyankopɔn and Moses catch Pharaoh say and Moses catch no Pharaoh say wara kyerɛ da ko enkosie tie mi wara kyerɛ da ko enkosie na me pa chaw me ma na me nkɔ pa chaw ene nko ne woman ene nko ne woman Pharaoh bie na no amuje de Pharaoh kai wose ene ose Pharaoh bie na no ose ɔkyena Pharaoh Papa Pharaoh Babe bi so no mu intafo yi do dia kyerɛ di obo se intafo yi na di Pharaoh bie na no a ɔkyena Moses hwɛ kwa nanim di sa no sɛ ɔkyena kɛkɛ enya sɛ de waka no na wo hunu sɛ obiara ni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn ɛna mi hunu sɛ wonya hunu sɛ obiara ni wɔte sɛ Nyankopɔn wo hunu akaise kake sɛ Onyankopɔn ma dom nkɔkyena wo so ɔkyena but wonim ka me mɛka yɛ dɛn ɛna Moses ni kama sɛ me yɛ hunu sɛ wo yɛ hunu sɛ yeah enya sɛ de waka no enya sɛ de waka sɛ ɔkyena na wo hunu sɛ de bɛn na bɛhunu sɛ obiara ɛni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn wow hallelujah amen oba de mfanti asembra wo mia kuma nu amen Pharaoh bia na no so ɔkyena just like that and Moses tells my brother dia okay carry jayo so wonu hu ama yehu so wonu hu ni enkasa nkyerɛ ɔkyerɛ wura no na ɔkyerɛ wura no ehu mmɔbɔ so wontimi nka me ka ma ho ɛne wa no ɛna wo de ka sɛ ɔkyena me de me nka sa na emum no me wo hunu sɛ ɛnyɛ sɛ de waka no na wo hunu sɛ obiara ni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn eti yɛ hwɛ wani mo ɔkyena ɔba de adom a eti man dear sister man dear brother ɔkyena nya wo dia Dabi ɔkyena nya wo dia enti fa wo bɔ Nyankopɔn yes wate ebi mu twetwere niema bi ebi mu twetwere niema bi eti omo fu se ɔkyena ne yɛ omo dia ande na gye onsam ebi amene boɔ eni oma mene me se me ni na bu bi akɔbɔ mpai ma no nipa ne sabi mpaduasa ɔno ade na wa mene no wo bewu na ade ni kese empie na bra no obre komini bibi dress yakɔbɔ no wo because you praise your bumpire na mu and of fear keja
week in man okoy. When Pierre on coy. Oko. Hey, ni paprio. Papa. Ni papri. Amene boy. Okyena Nti. Oh, Okyena Nti. Jaza o 1 minute boy. 1 minute more. 1 minute boy. 2 swatch na. 1 minute boy. Hallelujah. Amen. Go to the book of Job actually. Yes. Wo be fi o. Wo be fi boy no. Okyena Nti wa 1 minute boy. Dachi Nti 1 minute boy. Person odi around 40 years. Wa 1 minute boy. Miss 1 minute ade dodo 2015. 2015. 1 minute dodo. Adi awa 1 minute. Wo be fi biam. Me catch you with brain. Wo be fi biam. Oya tentini batini ya. Wo be fi biam. Me so do saba boy yam. Onyankopɔn bu afuru yam. Onyankopɔn di bebefu o. Obebu afuru yam. Obepu afuru yam. Pate. Fa wo bo Nyankopɔn. Nenu wadomle. Nenu nkwaje da. Woni mo kyerasam. Mini mo kyerasam. Eti ye de ho hye okyere wura ne nsa. Yes. Ye de ho hye okyere wura ne nsa. Dukremu a. Body we mfa ne senka. Amen. No mi adwin. Kan Job bu bi o ti se wa ko me ne bo. Job chapter 20 verse 15. 1 minute dodo. Wa ko me na de dodo. Wo be fi biam. O so ba dey. Wo be fi biam. Wo be fi biam. Onyankopɔn betu afuru ne yam. Betu ayeda Afuru yam. Betu afuru yam. Wo be fi aburutia bro no. Wo be fi am fe wa mene wa mene nyama bi egu yam. Wo kyena na nya wo dia no so. Na so be kwa. Wo be fi aburutia bro no. Wo be pudi nyina. Fonto awadi nyina wo be pu. Wo be pu moto ni nyina egu. Na emprete chlamane de beku. Owie fe dia wo ye wie no. Kwa ye no. Fe no odi be pia watiko. Na my brother, adesraw. Di gu wasene no. Korean crofo anya accident. Ba si gu won ase ntimi ba nsre ntimi anya dai. Anye wo. Fa obo ade Nyankopɔn. So okyere nti na okodi aduro dia. Ene mpacho gya na okyere na owura. Yes. Job 22:21. Fa ho ba Awurade ho e. Enti nese wotie mi na fa ho ba Awurade Nyankopɔn. Na honjo. Na honya dai. Na honyo ka. Ye mu na de pa be ma wo. Ye mu na de pa be fra dai. Ye mu na de pa be fra ma wo. Yes. Enti wotie mi na nadwe ya. Me saw fa ho ba Nyankopɔn. Yes. Fa ho ba Nyankopɔn. Yes. E fa ho ntwiri bibi. Da bi. Anya se be you am because what son wo wura. Enti wo get the book of Romans 12:12. Romans 12:12. Okay. Romans. Bible nkasa. Romans chapter 12 verse 12-18. Into about the assembly. Bible nkasa. Mama mo ninyi eni dasom. Enti obi biara wotie mi na nadwe na pawia yi ahimachin. Mama mo ninyi. Onye possible wo ninyi. Eni dasom. Eni daso be mu ha. Ahoyem mo ntomo bo ase. To bo aso bibia mu. Mo nkura mpae bom ara. Ne kura de ba mu. Mpae bom. Mama ahotifo hia mu bi. Na ma de ba de. Ahotifo hia mu bi. Ahotifo hia sua brabo kronkron. Mu nante wai. Dansa odo ma twetwe nyema bi. Tie Bible. Mo mo ahoya homoden. Na obi ammo ahoya sua papa yo. Kwa mo nhyira wona watamo. Na bomo dia tia wona obi tan wa. Ebi pacho entua na mo nko chesi ni pese. Oba dia wan fansa. Amen. Obi adwene ni. Amen. Tie Bible. Mo nhyira mo nnome na mo ne anigifo ne nyi won ye ni anigifo ne nyi na mo ne asufo so ha na ye feli no obi tisi bibi ato obi no di masama samu a no no dia best odi bosiri obi how no a woni mo di e beba no obi kire na edu no popo ma woni say woni wona esiri nsiri woni wona susu etu obi asem bi ba be very careful. Yes. Cause woni mo di dabi woni mo di ye nam yi obi de kura ye nyu lamentation 3 dia me dead 22 ye Awurade ado ye nti ena ye wie san enti ne nam o ye ti ase ono kura ye obi ti bi kasa ti se de wi ase nyaa den dia asa wonna ti bi kasa ti se de wi ase nyaa ne dia me patcho brafam brother sister odofo medofo brafam Toma warning. I would the book, the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Okay. 9.
Me patch of verse number 11. Verse 11. You talk about the SM. Ba won kasa. Me say me who yes say. We are not Ecclesiastes 8:7. Okay. Okay, so about kasa. Okay. Me say me who yes say. So mo say, ohun owie we asese. Enya ho harfo die ni mirkatuo. Ja wa adua ba bo na kasa. Asem no me me dedodo. O te so yi. O say ewiase ye wo no. Obi ni ma di chi mu asem nti. Enye de owo. Enya ho harfo die ni mirkatuo. Awa di chi mu say we are very smart nti. O cha betu afa so. Enya no manama die na oko. O chira bi wo ho a enim domberima dabi. Oh. Enya nyansafo die na duane. O chira bi wo no enim enyansafo mi so obi ni fridge ni fridge ni egwa mu no. Na so awu. Onya akom ne kun no dabi. Ne kom ne kun no dabi. Ka kom an kon wuda dabi. Nso ni mo chira mu asem nti. Enye hunumufo die na hunya. Se onim nyemem hu nyemem wo ya scientist wo bol nyima wo ya research. Hey. Enye ni bidifo die ni monyam. Misi wo chira mu no. O chira pesa. Nyima ni bidifo. Ebre ne nkrabia. Ebre ene nkrabia. Atuo mu nyina. Dabi. Ye printing press. Dabi. Ose enye mirikatuofo. Enya harfo die ni mirkatuo. Mutimi wi ni ochena. Enya no manama die na oko. Ochena bi dane dabone ma wa. Enye wonim die o ne be ma watimi a balance ochena. Dabi. Die. Enye nyansafo die na duane. Ene ochena bi beto na dabone enye nyansa wo ne be ma balance ochena. Enye hunumufo die na monyam. Ene ochena bi beba. Se wo ye wonder forecast se wo ni bibi wo mu no. Wonim die dane ba wo. Na ebre ne nkrabia. Ose ebre ene nkrabia. Atuo mu nyina pe. To ni pe nyina pe. Eti na nam Nyankopɔ twedi apo ya wonam doba na zeni meze ya so. Oh yes. Se ofa meso to Ghana mrante ne meba wafo. O tu manyo amanyofo nyina afo. Yes. Unua bi kwa ho kyerɛ mu anu adwena ma ho bi. Yes. Do nyonko sa wo ho. Yes. What take for fantasy ni fantasy and fanke cancer bia nyansa nyadan anim. We are radio presenter kasa nyansa. Yes. How are two obi no yam fanyimi dabi. Because we need much mu asam dabi. We need mu di eba dabi. Ate, ti no see anyone na wasu ni sumom. Yes. Ti asem bi ba na ti hwe bibi ba pe. Na na so we need mu di anti no. No calm down. Wo nipa no na se pose gem kura no a. No anya botre kakra. Yes. When you very careful. Wa no be pa. Ye be to no. Oba de vanessa kan. Amen. Eti tie de Bible ne kabiom. Ecclesiastes mi ko to Ecclesiastes 8. Okay. 8 verse 7. Verse 7. Also obi nim die beba. Me na mka kira wo he. Binim de beba wo. Obi nim de besi wo kira. Na sa die beba no. Na de beba wo kira no. Han de betumi akire. Han de betumi akire. Han de betumi akire. Bra. Sister. Asawo. Woni mra ho so. Bra kronfo. We wi akakra ye. Eyo. Hey, gayo. Hey, jai she wati. Washi ache. Yashi. Washi ache. Papa, woni mra ho so wati. Woni mra ho so. Oh. No, yiri de bia no, de bia wo no yire ntokwa. Adan. Adan. Why am I mamma no kura mamma na so awade azu no. Just so abai wan atodi say na awade ate dia. Anyo nko bi. Serious o. Because papa we ni mu ameka kira. Bible say chaba fa kwa no mba so nyina wan firi. Enye se be previous you oba che ne wan de omo di omo ni hu. E de omo di omo asote. Oni no omo le no sua firi fie o. It is ogun say de oni ne ma me kono a. Ogun say onu so koma be ma bi ai dai. Abono. Tumi dia ware so kira. Tumi dia ntokwa so kira. O kira be ko. Kutokwa motivitu ntokwa shochina obe onim de ochana de baba wanya de edi no tuba kono obi sabi mpradua obi afrim papa bi afrim ne yire ontimi ntini suyo so onsunu ho so onsuni kunu so onsunu so to say this one finish so because what is papa this one kwa baba bu no china and wamba so soon fight no fight number so no Obadia we mantia. Amen. On va ne senka. Amen. Nsem bi koso ofie bi mu o. Nsem bi koso ofie bi papa. Nsem bi miso obi chawade ase sebi ofie awade na say de be ka say ade maami waja awade. Dabi. Do aye din ana ode ekunu no akata ni susu. O jai nana. Nya wo to ba akokora.
Oh. And also to one team Mompire and so bad so be no do you so watching. Mammy for when you was what? Watching yes, be free. So bad yet, so be whom about. Body when Vanessa count. Home ya during none one dome, none quadia, and now some trade empire when I'm so no. Topic can say, watching your dear, yes, and if I would to Unyanko Ponso. China and your dear, if I would to Unyanko Ponso. And Mama quotation with the book of James chapter 4 verses number 13. Okay. And Casanyanko. James chapter 4. The part of verse number 13. Casanyanko. Also ni pankwa. Also ni pankwa. Na afemue. Afemue. Mo kese. Mo bi mo na mo say. Ene na ochina. Ene ni ochina. Ye be ko say ne say. Ye be kwa ani ha. Ya kodi wa fe. We are not Luke chapter 12 verse 25. Okay. Ye kodi wa fe. Ya ton na ya to. Ni ye koto ni abeto. Na ye nyamfaso. Na ye be nyamfaso. Na so munim de e be ochina. Timi kikansan we nyina. So watching Wura. Montana de Cassette said and Quania would have some way who can say who was a sea and a Fenamagina balance. Never against some say you rather train young qua, naming young qua. No bomb corner boy and a wee watching a real. Corner boy who is watching a real. Oh, ma if God permit him painful one. Yes. What is wrong when I go back? Alibamu gobe untuminka. Alibamu gobe. Alibamu gobe. Na tuna gobe. Shortcut inti gobe. Ule trazongo na gobe. Oh. But dia mi yana say. Yakube trazongo aye gobe. But obi wudia. Na opeso chem so wona wudi e Yankopon na de ma. No no so no je. Efe do woni ba dia. O si Yankopon na. Na mi so achina so gobe no so. Yeah, Yankopon na. Yankopon. Alibamu gobe. What you mean kano? I don't know mecha ozongo. Share. Salisu aden. Woni na ho. Aden na Yakubu adesa. Ya, wona me de no. So upe gobe do. Ya okubu. One two gobe. Now, Brandy, I should tell you, watch now. Bible, see when you did that, war. No, Mom. Uncle, someone can say, you're ready to pay you, young Popa. Let me young qua. You may hear now, you could fit over 1 year, man, about Ubaku and fit over by young Fano. Or none said, yes. About young Vanessa. What me, if it's the book of Luke, 12:25. What's the movie? Obisa question. Why are you gobe? Why are you watching? Mumu why are you tomorrow? Mumu wine. O si mumu wine. No bet to me adwin mini di basafa ba ko ato de tintin so. Adwin na na dwin timidi anadwin odwindwin. Etimidi se Yankopon ya wa mamu a. Bet me adwindwin di basafa ba ko. Di basafa ba ato ne tintin so. Ato ne tintin so. Awa adwinim. Na se muntumi nya de kitwa na eti se mpo a. Untimi nwenwene entimi fa bibi ade bibi a. Ade na mudwinwini de aka ho. Ade na adwinwini de aka ho. Eveti babo. Mo hwesu koko. Oso mo hwesu koko. Sadi enyini. Enya dwuma. Enso ento asawa. Na so bisi mo se. Na so aka chimi. So mo ni mo nyam nyina mu. Wan kasa ne ho se ye mu bia ko. So ba nya sa nyama ni bida. Eno no so otasi sa nyama na hwe. Yeah. Otasi ya mfa no ho se to se mi wasentafo. To yusu no Ecclesiastes chapter 1 verses number 11 no. Oso bi hwehwe mu a. Patu afene bla. So mo ni mo nyam mu no. Obenya sikanya bibia nso no otese ankani sikamu no ekobehunu da bia de eba da bia osenkafo 112 no papa wunya nsai da bia wa bia de mo wadru apem tie mi osenkafo no osenkafo so no Israel so hini Jerusalem no di Israel so hini Jerusalem na makuma mi ma se no na kuma pepe mu se mi nyansa be bisa na so hwe nyansa be check se waye endema waye no so nyina se ko pese ko ku ade bia ba bia na ko nyina che ezo kwa wa nyanche nyansa no ko na me wo nyuma wo yo no wiase nyina se eniema wo wiase nyina no hwe ni nyina yehudi eni odadwini hunu adentia e bi se o trase bunkunta ase dem bi pie na de atia wodani mu a wontumi ntene da de atia kamu nso no wontumi nkan wo ya wo hye enye ye no se kai se na wiase te pa dia ene wudie mo wudie sankafo ne sie ade nyina yo Ti abawa susu
to chase mema when him come so I say bre ochina bia de ade piti bia wo ba ade chi bia wo be ma wotu ni so sa abadwama madwama kura suro ba de man senka amen hen wanu tv no try cry ni san wa to agu ibisa akwase ba de na kola na ya unima de chi mu asem kanye ma wo yo because unima ochina asem a ma mi bi mi si preach wo sunya oso oyi makuma oyi mako 12 osi so wala dumie dozen esuafo dumie okum kola dozen okum esuafo dumie no okum the 12 tribe of Israel. Osi so ogie kunu ware ye no efedia opeba ne bia bi ma so we wie sasa asa apro mu nyina guade abio sasa obi so frɛ me a ɔno so nkɔma wo die no ɔso osi so yi nwɔtwe ne gu yi no nya ware ɔkɔ nso no ɔba de na dom ɔkonya mamu makoma ko num ɔso papa metie yi aka baako nem se aka baako sɛn ɔso mo nyina wu ewi ase enko street da bida ɔse ka bi wu yanka minimi sɛ nkwala yi enum yi amanya yi ɔmbe ebe kɔ na bɛka baako a ɛne nka nson no nwɔtwe nka manyangu wanyangu kai bia nanka wompema to mo be den to so mo kɔ ɔbɛ de wo obi hwɛ de be du pempen so bi ɔkɔ invest na no ate asɛm bɔne ni mo kyerɛ mu asɛm tu ko pɔde twɔ konko tretre yan eti wo sis na wo yigudie preach a mental da bi koso nim de wo kuni na guo eti ɔne no sese ko gyina de wo di wani ato sɛ ko ɔno mom ntrase no ɔno mom no bedum pempe so bɛkɔ titie kreta no fa wo bɔ Nyankopɔn na honyo ni no wadom na ne no nkwaje da amen eti obi no betuma dwene edi basafa sɛ me pɛsɛ me yese wo na me yese na to say Ghana for add and subtract yadwin Sanjuri we amwo okay so choba de ma domo a ko say na me giwe ni ba na me de we so aba e de we to an mo a de me we be giwe e de we be come down no me de we be say sa plans no ye nyina ade a chi pena plans na sesa ene Nyankopɔn ka kyerɛ yes ɔso ntimi ndwendwe because ade a chi a wonim de ɛbɛwo asɛm foforo bi a sa plans no ntimi ye de embem ntimi mem sɛ sika na wo body no gbamu ade bɛkye no na oba bi ni ti na ɛkɔyɛ tire ho adwuma efe ntimi ankwankɔyɛ me de kɔhyɛ no so bia no betuma dwendwen de basa ba kwato ne tingi soma na ye na sɛ muntumi nya ade kitwa ya na ye ntimi nya sa ade ne dia ade na modwinwini ade adenti no wo pesa wo trans na wo act te sɛ do kyerɛ ya wo dia oba dia wo mfa ne sɛ amen wo mi adwin amen ti sɛ wo tie mi a ɛna no adom re ɛna no nkwaje me ko commercial break hallelujah amen ya do oba dia twedi ampo ya wase amen wadoya wodi adom ye won doba na azre ne mezi adinemu ene topic wodi amaye no odofo so atie nsam topic ne so ochina enya wodia ti fa ho bo Onyankopɔn fa ho tu Onyankopɔn ochina nye ye die nti ene sisi yesuro Onyankopɔn ochina nye ye die nti ne se hwe ochina gura na chiri kwan ti ne se wotiem na wo fa ochina gura no nim no a can we say there is a creator Twakma warning say the book of Psalm 14 verse 1. Ama warning bi Psalm 14. Warning ne say verse number 1. Ano se benka say. Wo so adwedwentwie. Bible so adwedwentwie. Ene wo se da kuma mu say. Ka na kuma mu say. Onyankopɔn bi ni ho. Eti de mi ke sa adwedwentwie no. Ono fu so wo kyerɛ bi wo kyerɛ. Yeah. Selantini wase. Ti so kyerɛ bi. Empa na ni so a. My brother, you also true. You also true. Yes. Ochina so true. You also true. Ni wasumbo. So wa bom asum. Ni wasumbo. Abom asum no. Enhye da anya we bia o. So true mo du. Se wa bom asum. Edi ochire bi nya da ensi wani so da. Ochire bi ntwa wo so true da. Yasam.
tina wutie mi a ochire wura ne simi metufo yes sa brantia baba we woni mo chire mo asem nti unfortunately wa the book of Proverbs 27 biom verses number 1 27 verse 1 unfortunate wa was unfortunate nyadan wa ho na wonim de da ba na wonim de da ne ba dan e ba wo e say da no kwa wo da boni di ma wo nua bia emfa ni agro emfa enjoku emfa ni ohuro dabi emfa nye kasentwie dabi so wonim wo de Pati. Yeah. Depending watching to Ecclesiastes 9:12 na tie Bible. Sanka 4 chapter 9. Bible nkasa. Verse 12. Bible says. Nanso onipa nim ne bre. Bible nkasa so onipa ye wo yi. Ye nim ye bre. Sem pata nyu asaboni pati sa pata. Odapum. Wow. Na se obi okoyi nam di asewu no. Onya de net ni gu nsuo no mu. Fishing net no. Apata ni ba mu anadwe se ho ye praying ground. Okogina ni. Apata ni gura net ni mu a. Na je se ho ye praying ground okogina ni. Eni so betete no ada na nchina 1 CD no dobi do konso ene no man yo fidiem anoma didi wa fidiem anoma susu wo obu fidie wura kwasia sa no yi nipa ma sa na ochina bi eyi nipa ma brebonia eto mpofrim eto nipa mpofrim wo bra na ni nyadan ena na ho so ni pe ni mo chire mu asam eso na mrante ni maba wa de wo chire jimi obitimi di obitimi de awai awobra etu so chira awokibra na dia we ba ye ba gia boso na ye ba gi no wo enene o gia boso no wo chena no nkan wo but wo di hwe wo ba dia admo chena no ono hwe do ba no how when you read the book of Isaiah chapter 56 verse 12 okasa momra ene abrantie tri frefre na before chale bomba ba mo yi momra me kofa ensa obi yaba obi o chena na anya de pama no me kofa ensa ba abrantie me kofa ensa ba ni awe nsaden what the Bible no na sensa mori ni ya mari nsaden na ya we nsaden na mrante maba obabesia ko na se bia obabesia ensesi na no a the Bible wakasa momra ene mrante frɛ from yonko no me kwa kofa ensama ba okwa ensaba ni ya we nsaden mari nsaden no ochira be yesene no ochira na oni mu asam no timi di nsawie ni timi twehada yes so ochira be yesene ebebro so pi wabra woni mo chiama semo to mo sem kofo bi ka bi timi nya accident mo pa no but accident sin da bia si no kofo no mu na omka na omtimi no ka eni ba hihye bi nya na de ba ka hwe no na bottle so piapie hey ka hwe no entu agu card mu no asu afanto na anya ka dabi Ifo na ntoa gu card mu aye wana tikari e dia danse se omo ye ntoa omo bo ntoa wawu asa kwanhia we mu ntoa gu card mu na ntoa ni kodi hu adanse se ye nam woni ye empty bottle enkofo na fele yen on feel ye no masa aye empty ama ya omo de ba omo ba nyina no ye de na wo bottle no mu no ene na control mu a se so mara hwewa ye kra ya papa ye bottle no kra se wonu no se wakofro ka akopai no bottle akonya kunhia body ya wan fanisa amen the Bible ma warning se watch na wo de antini when read the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 17 was saying come it is chapter 2 song Bible verse 17 Bible nkasa was it emma bone for some no sabe wo tie mi na me ma bone for some endoso me ma bone for some no so na wan ye kwasia wan hwe ni ya o kire bi obodi antwo wan hwe wo yi a obey dan kwasia de bubu brema wo mfie no betwa so ubebu brema wu ubebu brema wu wan hwe leta adane bakwasia nyakopo ya we na me so ma won with the book of Proverbs chapter 16 verse number 9 Proverbs 69 verse 9 Bible nkasa yetu abo ade asem Bible nkasa e kinkan se mfocha nwa there be da tie Bible was oni bakuma na dwiri ni kwa ho ha na me kai baba na me wura wo se ye obitimi plane ochina do be yeni Pransi oba pranin nyina tie oni bakuma na dwiri na kwa ho oso nipa na adwendwe na kwa ho na Awurade na osisi nanamon agye nsambu tana plan we nyina so soro kene wura no amemu a okene wura na amemu a emfa plans ni nyina mfa hey oso nipa na hedan
Onipa kuma and a dream may say I'll do this, may say plan may say and may and so I didn't see an so I didn't never mind you all can I day abem. One is Sinamo. Papa Mensoma, do your Bible, Proverbs chapter 19, verse 21, verse 21. I didn't pee, yeah, and I won't Pacumum. Was it your idea? I didn't pee, and all the Pacumum, and the wooden Pacumum. Nancy already a 20 bedroom, so would I dear Gina tune a bed, a bedroom, and you would dear Nebegino. It is a baby who planning a Gina, and you also and a sauce, yes, and the Gina de Ma or be or baby. There is a crater, my brother. And I give me comfort, say, or bad, you all. Or my and Doba Nazeni Messiah. Yes. See, I'm going to chill quiet. Yes. So 5 years so run no cracking qua. And I give me come from the mouth. I mean, and I pay me come from the mouth. I mean, sister, what do you want? Yes. No chilwura. Yes. What? Ochilewura. Yes. Ochilewura. Yes. Yanka watch na Debbie. Yanka watch na hunu kwa. Debbie. Ochilano ewura. Yes. It will be one waka. If God permit, when you go buy my dumo chile besia. Ka Allah. Alebam gobe. Alebam gobe. Oh. At and Tazo go and you gobe. By shortcut dodo. And Tazo when you gobe Ameria. And Tazo when you gobe Debbie. What do you want for the Santa? Amen. What me agree? Amen. Are you been a crier? Yes. Been a criminal me and no crime. When you read the book of Ecclesiastes. Okay. No. Ecclesiastes chapter 10:14. 10:14. No. And nano TT. What's what kwasia? O man sam dos. O ma de ba de. Sam dos. O kwasia man sam dos. Obi asam aba na kwasia so asem no. Na kwasia ko kekansem ya na emunum ya abeka no. Oso kwasia man sam dos. Onipa nim de areba. Oso nim de ebeto. Waso obi asam kan ya. Eni de beba na chi. Unim de ebeto umma wachi. What? Why no bet show de beba? Why no bet show de beba? Because maami biko na ne menim say ochire bi eba amoma be ye ejanka na ochire mo nim so papa be frim enkola bi no mo nim so ochire bi beba amoma da ne yisia unim ma ka kire wo eti bible so obi asamba na wo kan wo so wo ye kwasea okwasea no yes o man sam do so obi asamba wo so mu a no sunsuan e kan ne sade wo pe so nim de areba enso unim de ba si wo eni de beba na chi unim de ba to wo so ne empo unim wa de ba to ma unim papa wo bia wanu a think twice. Yes. Before you talk. Yes. Mind your speech. Yes. Hey. But more dina jiri kwachire. Papa. That's the social media and transfer cancer for you. Obeka. Echira samono. Yes. Echira asamono. Obadi and Vanessa. Amen. Wintimi kokuru obi just like that. Wintimi kosupo obi just like that. We are young boy and when him also 60 years boy, 17, 24 years boy. Who knew where we are? And two kasa jino who knew what them was yes. And nobody na misu tofu. Amen. O person o siesi what chile bi ma. Oh yes. And no person o siesi what chile bi papa bi ma. No kure. Nenu wadomre. Amen. Nenu nkwaji ada. Tie ba when kasa chira. E ma warning. Yes. What say okwasia so awo ye. Okwasia man sam dos. O man sam bi dos. Asim bi wa. Enyu kwasa okwaka. Dabi. Onim de areba. Ezu unim de won so. Eni de beba na chi. Unim de beba won so wachi. Ananti banyi samda. So obi di aba no. No obi di anam so kwaso. Wonte banyi samda. Obi di aba no. No obi di anam kwaso. Mo kasa mo nyunu wo. Muti mama yo se mu dimi tiri mama mu jimi too much. Yetu mu fa mo mfa edi e beka de mo ye no ho nsama kire mo. Yes. Obadi awen Vanessa nkan. Wo mi adwenu. Nenu wadom de. Nenu nkwaje na. Ese se wo ya brand na baba wa. Unhuru se oyonko eda no da. Na wo se wo kira anya wo dia. The beast. O kira anya wo dia. Ne no adombre. Amen. And then on kwaje. Amen. It even kwa adinsa kire kura no. Onyokopon ma one with the book of 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Verse 2. O kan say ebre esem na metie wo. Nkrofo kan no. Ebre esem na metie nyankopon. Ene maboa wo. Hwe. Ene ne wadombre. Ene ne den. Wadombre. Ene ne wadombre. Ene ne nkwaje da. Ene ne nkwaje da. Yes. So by one catch me. Yes. Ko. O ka se ebresem na metie wo. Ebresem ene obi bie no se be de ebresem. Ene maboa wo. Ebresem na metie nyanko. Hwe. Ebresem ena me hwe nyanko pa. Ene ne wadombre. O se ene mum awu
ɛne wadomre ɛne no nkwagye da ɛne no nkwagye da kyena nka ho ɔmfa ɔkyena nka ho ebi Hebrews 3:15 Hebrews 3:15 say ɔka sɛ ɛnɛ na obi so sɛ mote me nea ɛnɛ wo so sɛ wote me nea mompiri makoma na ɔkyerɛ mi mɛyɛ dabɔ ne ma wo tie me nɛ na ɔkyerɛ bi ɔba adeɛ dinim ɛte sa wo amen ɔkyerɛ bi ɔba adeɛ ɛwɔ pi do bi ma wo amen ɔkyerɛ bi sɛ wo dabɔ ne ma wo a ɛma wo dapa amen ɛma bo mfumi dabi eti onyankopɔn twɛ diampo yɛ wɔ nam so tufo ɛwɔ the book of Proverbs 16:22 Proverbs 16:22 Bible ne nkasa nimdeɛ yɛ nkwa so tire eti sɛ wotie ni a ɔse nimdeɛ yɛ dɛn ɛyɛ nkwa so tire ma deɛ ɔwɔ nimdeɛ yɛ nkwa so tire ma deɛ ɔyɛ dɛn deɛ ɔwɔ nimdeɛ no deɛ ɔwɔ nimdeɛ no na ɔgyimifoɔ asotwe ɔgyimifoɔ no asotwe no ɛne wɔn agyimisɛm ɛno a wɔ n'agyimisɛm no mu hey ɔgyimifoɔ no asotwe no awɔ ɔno a n'agyimisɛm a wɔdi in Proverbs 27 bɛka asɛm akyerɛ okay 27:14 27 verse number 14 wɔsi deɛ otua ahema deɛ otua ahema kye ɛde nne kɛseɛ ahyira ne yɔnko no wɔbɛbu no nnuabɔ ama no yɛbu nnuabɔ ayɛ dɛn ama no ade tena ɔkɔbu nnuabɔ de ama wɔ ɔfɔ te social media na nsɛmfu nnuabɔ hunu amfasoɔ bi ani so ɔbrɛ wo de kasa ne nyɛ bra wo de kasa no ɛbrɛ ne nyɛ yɛwɔ berɛ yɛde kasa yɛkasa bi ɛti obi kora kasa ɔse wei deɛ ɛnyɛ hwee yɛnya ntoɔ obi tumi kasa ɔse no aha yɛ kwan ho ɛnɛ nkorɔ mmerante no mɛba w'ani bi ne nteteɛ bi saa deade bɔ no osusu de ma obi na later na ada ne nnuaba ayɛ dɛn ama no Psalm 27 verse 14 sɛmentufo nɛ ɛtɛmuani na awurade so woyɛ aberante no wotie me muani na awurade nyankopɔn so hyɛ wo ho den na wo bo nyɛ duru na mo w'ani na awurade so yes sansa wonim adekyi mu asɛm yes yɛnim adekyi mu asɛm nti obi na kura adekyi no nti no ɛna ɔka kyerɛ me ɔne no Romans chapter 8 verse 28 saa na Bible ka kyerɛ wɔ yes Romans 8 verse 28 verse 28 wɔsena yɛnim sɛ me ɔko aba me nim pɛfɛ sɛ wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn no wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn ade nyinaa di boa wɔn wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn ade nyinaa di boa wɔn ma no wie wɔn yie ade nyinaa di boa ma no wie wɔn yie na ade ndie na to aso wɔn a wɔnam ntrim bɔ so wɔn a wɔnam ne tirim bɔ so afrɛ wɔn no sɛ wɔn sɛ ne ba ne suban so no yes wɔn a wɔbɔ ne tirim afrɛ wɔn yes so ayɛ dɛn na wɔn a ohunu wɔn esie no wɔyi wɔn ato wɔn so sɛ wɔn sɛ ne ba ne suban na wɔyɛ ne nimonyam pii mu abakan etimi saw ne tufo nɛ na ne wado mmerɛ fa wo bɔ ɔbɔ adeɛ yes na fa ne dɔba mesia so nya fa awodie nokre na Proverbs abɛka asɛm akyerɛ 24 verse 14 no Bible says wɔte saa na bunyansa eti saa na woyɛ aberante abudan nyansa fa respect ma nyansa ɛma wo kra mepakyɛ meka sɛ fa respect ma wo nyansa ɛnyɛ me na wobɛ ama me o bu dwene wo kra no ho yes ate nyansa one day saa na bunyansa ma wo kra bunyansa ma wo kra sɛ wohunu a na sɛ wode mi ka wohunu a ɛso akatua bɛba daakye na wɔrentwa w'ani da soɔ ne ntwene yɛntwa w'ani da soɔ ntwene da ɛnam sɛ wotumi aprepare ne yie ɔbɔ adeɛ ma dom ɔkyena kwa ɔbɔ adeɛ ma dom a na wode mpaabɔ de abrabɔ kronkron nante a ɔma wo daakye na wotwa so aba wɔdeɛ bɛɛ mu wotwa so aba wɔse woka ntwa so a wɔsɛ wohunu a ɛso akatua bɛba daakye na wɔrentwa w'ani da soɔ ne ntwene da ɛyɛ na watie wo nkronkron kakra so da bia nneɛma bi wonya ɔkyerɛ nya wodeɛ nti wonya biewa no ɔba adeɛ adom ɔkyena ɛma Onyankopɔn hu ni sɛ so ɔkyɛn bɛwo dabɔne kora mpa ma wo a ɔtumi prepare ne yɛ on the book of Psalm 32 yes Psalm 32 verse 8 verse number 8 Bible nkasa mebie wadwenem ɔse ɛba ne saa no a wonya ka ɔba adeɛ adom ɔkyena yɛbɛhyia ɔba adeɛ mepamkyɛw ɔba adeɛ adom ɔkyena maame na ɔda hospital na onim ɔba adeɛ yɛ adom a onim Onyankopɔn yɛ madom a Yesu yɛ madom a Messiah yɛ madom a onim bi ka oda yɛ adeɛ mpa so a wobere nyinaa no obi bɛsra ase ɔkyerɛ mo mfa ba mo mmra me fufuo still ɔde akyerɛ hwɛ fufuo wɔde akyerɛ hwɛ fufuo akyiri kwan na ka woda ɔyaresa bia no ɛnyu kwa sɛ ka wo sɛ ɔba adeɛ madom a ɔkyerɛ ɔba adeɛ adom mo mmra me we like soup kakra
Bible said ban sana we kasa out the hospital wa. Me be wa dwinim. Be wa dwinim. Ma kire kwan ya befa so. Ma kire kwan ya befa so. Mani beba wo so. Nani ba dan. Beba wo so. Nani beba wo so. Munye se aponko. Munye te se aponko. Anenfuru ponko oni munde. Ponko munim nyansa. Inana ka ne homa. Se ya de homa. Afrum ponko ko. E de to mo no mo te wo. Be gire aponko no a. Ponko no horse na te so no. Ya de homa na hye na no. Ane ya te wo. E na se ye be so gina ani atwe. Nanka orunte mew. Dabi, Yakopon say nu kwase ye sa. Ye dey do kasa kire ye. Yes. Don't do this. Don't go here. E kasa kire wo. O kire na wo dey kasam no. Nyaka oba dey adu o kire be ka. For da wo din about him. Me kra ma kan so me nko. Asanka. I'm fancy. Oh. Ti on tonton no kire. Body I went for the Amen. Well, so for being tea, I say, I church papa. What's him obey be what you better so much. When you read the book of the book of Romans chapter 8:14. Okay. Romans chapter 8 verse 14. What's mean say? Osna dodua. Onyankopon ka mo. Onyankopon hum ye den. E ka mo no. Onyankopon ka wo no. Wona onyankopon ma. Onyankopon ba sa be no abeboti nya bra bonti unam kunkun ye no. E fe hum no kan. Yes. Unya tinka bi. Yes. Yay! Obadi went for the Amen. Unya tinka bi. Yes. Do confess Thessalonica chapter 1. With the bonny tremu a bonny encounter. Bonny no ebedum. First Thessalonica chapter 5 verse 19. 5:19. Was the moon no. Eti mendum na tiumu no. Yes. Mendum no tom. Mendum no. Eti na obi di bonny edum na fei be wi eche no. Oye wo to na mo bibi nkan. Ontere. Akoso thread. Bin count. Obadi went for the sanka. Amen. Nenu adom. Amen. Nenu nkwaji. Amen. A brother so. Ubetimi afrem sabri. Emi atwetwem komo. Yes. Me se twedi ampa ye wo so behunu mobo. Amen. Na obemo ate asempe yasa. Amen. Ye ni mo kire asemti. Ene ye de ho bata your boss so basa ase. Yes. Ye kwatwere o kire wura. Yes. Se obi ne kuro kire nanu. Ye nam wei enye ye ne kontu o kire. Obi ni de besi. Obi ni de besi. Ebi. With the book of Lamentation, chapter 3, verse 22. 3. Verse 22. No. Hey, Radiado Yenti. Radiado Yenti. Any yes. Nani Mobro Hono. Nani Mobro. A twin try. A twin trabami. A twin tramao. Oh. It is Froda. The Debia. A yafu Froda. Nopa. And no pebia woman who had the chin for at the chin, your man, and I'm said, what at the chin, Shelly would Sano, no Madana at for Frama, will be so trade young Yankopoya was say, oh, me no me young at the pa, oh, me young dapa, oh, me young dapa, oh, me young dapa, read the Bible. What's the Anunti me, see me class, and net catch our class, and I didn't me chaff, and Nunti, and many that so. Hello, Pacho Di, baby, I got free. Hello, shalom, Papa. Yahweh shalom. Pacho Di, baby, Rasta 1414. Me too. Papa, Awurade Shirao. Asem now they be the Papa when you move door. Papa, you had this for be free. You can see. Yeah, Sabo. Papa, she say ni pampu ko ejuma supona. Big up one ko ejuma kra na it ni we as they say when you seek permission. Very good. Papa, she do aya kasa. To keep permission from the creator. Oh, Papa. And there, or the phobic initial we boy say, Obadi Admetina, Obadi Pa, and I say, Beji, Abraham to Dana say, Obadi, I did bet you know, and I saw the phone you. Oh, Papa. And if you soon die, Papa, if you soon die, JBC Dachi. So now you did ba yen to that in share about it, sir. Papa, you do one that's not a basta. Papa, in the topic here, Papa, what is share? What is share? Bye. You know, see the book of Psalms 146, verses number 3. Okay. I got some no kind. Psalm 146. Yeah, verse number 3. Obi ni watch nipa. Tie Bible. Yento body asem. Bible nkasa. E kin kan say. Was it Was mumfa muntu ahemfo. Mumfa muntu nipa na ahemfo so. Ana onipa ba. Ana onipa ba. Enkwagye bere ni muso. Enkwagye bere ni muso. Huhum friko. Daw ni huhum friko. Osani kodotiem. Osani kodotiem. Danwara. Ni trimo boy no. Trimo bo fa ho. Ayira. Hello Pacho Di, baby, I got free.
Pacho FM shalom. Ya wa shalom ze kasa free. Pacho kasa free about it. Chala badi funya. Well, what is your baby? Amen. Said we all the Bible or the church. Amen. Yeah, you won't free your own so into nay only. Then I not you are one, nothing a casa. And that was said, if you all the Bible in the churches and everyone's in a natural problem. What is your baby? Hello, Pacho, di maybe I got free. Pacho. Ya wa Pacho di maybe I got free. Pacho me kase si antiku. Papa Pacho bwati. Nonyo kesi. Amen. Papa ba odi enyo ma fra de numa. Amen. Papa Pacho no mi ekremoni. Ye fere rama. Papa Pacho na me no onsa. Eno onsa ki on tire also ana betwe me. Adwene de pawo. Amen. Papa bwadi enshika. Insurance. And then you keep the many a child. On some yaman to think Sana be woman. On a what yam, me no crab our son. Wow. A banner about sorry. It's the banners of chairman or the Yabanamban black crack. And you know, if you are member, I appreciate you. Papa, what do you say? Bad years, I can't so many wine. Nne wine ajeme badi ajeme sanum ni ama anya ni mi kun topa ya ku topa nti mo asida so nchira no mama be wu na nanda ma fisanye meni ko badi enshira emphasis da mo badi enshira be also hello Pacho di me be akasa free duma yesi enkoye na mo ko na mo she hello, Pacho. Dini baby, I got so free. Sabbath. Pacho, make us free. Asante region. With you, Udi. Hello. Yes, sir. Pacho, make us free. Nyakwase. With you. Hey, Nyakwase. Asante region. Pacho, tie, ben tie on TV ni tie phone so I. Okay. Kasa. Kaka mpasa mekanese. Why the friends say watchna asama wokana no kware sempa papa as I say ye mpeni funi kisa asimu ye titimu amanya sem papa wonte obaje dia mahama wo position o ka se oba akuafo obema yekukum ikasema pija pa nanu efo chira ho Papa, what it is, Papa, what it is, you know, him say, Abano, Obinia, Amano, Abetanen, Anoa, condition Wonka. Okay. And as a door, a Dorano, Abipija, Wonka. Okay. It's Papa, me the Mekan say, Miss say, yes, what's not Jimmy, what's not our trasa. Dabi ochina na otrasa and na otrasa dabi ochina e wiase mu a oba de nhira bebre why are oba de nhira bebre uti say my for the sia no mu di ro bisrawo miniam koko for bisrawo munya botre na any first year why munya botre okobi na nse na mehwe we bi no bi bodia oni kokofuom ana ma mpanyin na de munyai first year uni de next year obade adomo ebeba ubodia sad next year se oye no kotum kese ma na oji a uni so oji ni abako ofie mesaya na manya bote kakra se ni third year ni fourth year na o ka bibisa me pese me kwakaka sembia yenya abotre ade nyinam yenya abotre 12 Romans 12 na ma woni nya abotre yes mu yenya mama mwenyi enidasuom ahoye mo so ntomo bo ase bibia mo ye dan ye ntua bo ase ye gobodua owewu Ghana for pedia mondo. Hello Pacho dini ba ya gaza free. Hello Papa Pacho shalom. Ya wa shalom. Papa Pacho body nshira your friend is an abu make us free station ngwa. Dabu mitio.
Ese ami ko wa so ni bi papa wa sakira me. Ami. Mi pompa mi sigana for obi o wa sun on tie. Ami. De o eni on guna de so bo de kasa kira ni mba wa si papa mu. Ami. Obo de kasa free is the voice of Yahweh. Yahweh ne ni na kasa free mu papa. Ami. Oto kasa mi ti ho dina mi show papa mi say na mi gangari papa. Papa na mi ti jayo na mi kwa sorry. Na mi kwa stand sorry. Na mi kwa stand sorry. Enso na mi gangari a. Asa menza mpato mi o ze na bu. Wa hu di dada. Na mi papa na mi ni suba ba ko ye say adwaman am ya number 1 papa. Oh, Oba. Club, teacher beach, papa. One day we me touch you but me said I'm from my mom. One day me see them area now who preach papa. Sami sorry you, maintenance you, asami kwa me say, papa, maintenance you. Me dem me ankasa me kwa na me say dem mo nso me nie wu mi hu say. Holy Spirit of. Now kasa fe dwama so papa, dwama me nie wu mi hu say. Yes enne matia sakra. A voice so I share with you monya se anko fu bisa mi say me sister bi bisa mi say na ba mi say na ma sakira preku pesa ana mi da papa ya mama ami papa umbrengu ye mati umbrengu da ami wa ona o wa sunu be tie ona o we ni be hu say ya we na di wu ye adwuma ami papa umbrengu ye ko so ye adwuma na mi si mi obo ade en shro papa ami Papa, who go to the ma, Katra Yahweh said, and I will see, or the master said, my rat, what she shall help me. About then, sure, Papa. About then, sure, as a parliament, bye bye. About the shrub, a juma when you see a mayo. Aye. Him a who. Oh, day. You know when you see a mayo. Now was the book of Yasafan and Yankas and Panchabadiano. No, see, I'm quite an idea. Now, by the book of Acts chapter 1, verse number 8. Oh, the woman, and tell me, Nathan Crown, preaching on my team, I call Gunko Fonson, or be not sorry, maybe a baby, sorry, and so me preaching Tinis Iodine, everybody, I almost have call back. Yeah. Papa. Who's my obiso on my tail or my chest in our church me crown? Oh, chat baby walk around now. What be preaching? Kenya, no, what you better be your what? What word no one you being free when child? Listen, Acts chapter 1, verse 8. Bible. Nemo so Kukuba and Swa. Munya hoarding. Debbie, or Debbie, Yabunia. Mubenya hoarding. Kukuba so bad. Mubenya hoarding. Yabeshan commission crop of Mubenya hoarding. Yadibakum crop for Mubenya hoarding. Yadibedu. Mubenya hoarding. Yadibet crop for Mubenya hoarding. Debbie was Kukuba, Yabenya hoarding. Namaya dance for Yabadia dance for Yabadia dance here. Jerusalem. Any Judea. And the Jerusalem for the Satu with your free. And it's Samaria, and it's Samaria. And you could pay assassin, no baton, nobody buy Miss Media, nobody Shamensa, and one no. About your money, amen. Oh, me a dream, amen. I want in your focus. No, Yanko, Missy, Yanko Pomeb, Oh, hello, Patrol, maybe I can free. Hello, Apogo. Yes, sir. Oh, what is it? What sounds about me? I can see. Amen. That's it. Yes, Solia. Nazio. And the news will be there that nobody buying. When you may want some there. Baby, as I say, I didn't want to have a body. Yeah. At the baby here, as very as then and manner. Yeah. They say almost one. They are you dancer in smoke. You will be in a new because only time or the time. That's what the other at that scene. What is that? Amen. Just one. You could die at the say, oh, fool. I'm sorry. He said, "Tia, si fool."
Na mi to mi unse obi na bo mi ubai. Asina sumio na ina mi mfanko. Emma minisu na matunyuma kase. Odima funya mie wasideni. Emma minisu na matunyuma kase. Akama funya mie wasideni. Yedi abo. Ipenyina mumrama yenda Awurade asio mumrama yansha nidiye ni monyam nitumini na dum ni mobro hunti mumrama yembutun kutun sorry wo Awurade animo asida seno. Hello Patodi me biaga safri. Hello papa. Nya sorry to set asafo. Hello papa Majo. Meju so. Papa ba so me ka safri asanteman po. Ji asanteman po mfo nyina. Papa obi ahụ ya pa. Papa nyankopɔ nsira o na asempa a wode abrɛ. Oba de nyankopɔ nsira o. Amen. O se o Ghana fo oman nyina hu se o kyena enye de obi o hwɛ o kyena so. Ɔno ne oba de nyankopɔ. Very good. Ye fa ye ho to no so. Very good. Peter Abrabo ye ni die be sitina. Dabi. Ye fa ye ho to Awurade so no ntutu ya na mu no hwe ya kwan so ye. Ye mu abrabo ese ne fata. Na ne asofo bi ehihye konhunu enoma bi ense fata na mahu draws kala ye sei ta no mani nyina hu hia ye ka sempa no ne oba de nyakopɔ ahye papa nyakopɔ nhyira wo o nsema da bia o de som Ghana fo oba de nyakopɔ nhyira wo nsema wo ka kire se o nyakopɔ wo sra e wo so na nsema wo ka no ama me first papa na me obi a me ya akrabone na feel last year me tie wo nsem no papa ma fa futuo na asama brabon so papa me na no me frɛ a me ka se first na me mua de na me akrabone ma me soma me kura me nkɔ di atemba sabasa na papa me feel se me tie no oba de na me so ama masesa oba de nyakopɔ nhyirawo oba de nyakopɔ nhyirawo na koso anya akokuduro na wona wotrete wo nyina no omani nyina begu ase omu nyina be takra no maba asori na wori year off oba de nsha bebre. Hello Pacho di be ga sefre. Papa shalom. Ya we shalom. Papa shalom we. Oba di adumo. Oba di aso. Papa Pacho me free my kumasi. Man fo nyina. Oh, my for vete papa. Papa na de o tiefo. Oba di nsira pa my family free. Papa anam pe ya kasa ya fa ya oba di ememunti. Mi ame mame. Ni ni abema one na yiri nya kasa. Asimo akacha ni se wo ya me wa show. O ka sama na penumre na papa na wu. Oh. Papa, ebe 12 more na papa na stream. Timi when it says enko ma oba de be ma nke bia nka ma na sa. Papa, oba de be ma. Oba de nsra opa. Oh, oba de funny crazy. Ai! Enkrabia mu nsam do so. Emu do so papa. Okay, yanko. Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Verse 21. 21. Owoni nkwa. Awo techreman sam. Na de odono no. Obedi naba. Aw. Techreman no odi beka no. Sans na okay the book of Isaac so Isaac chapter 24 verses number 15 yanko. Ana 8 yanko. Yeah. Isaac chapter 24. 18. Verse number 18. Isaac 24:18. Kasami chiro man no pa. Ena obi timi ka sama no pa se na Awurade kan yai. Miri wu anwumre. Edu anwumre no a. Wawu. Wotimi no obi din komo no anajo. Ade ba cheni yesu oni ho. Hwa, my brother, it took the book of Ecclesiastes now. No account was much of the book of Ecclesiastes chapter 9. Yanko Brennan Krabia. Oh, second chapter 9. I verse 11. Verse 11. Paso. Me sabi who we are say. So mo so who we are say. Enya ho Harford de merketo. Debio. Enya no manama de doko. Debio. Enya nyansa fo de duane. Debio. Enya no mu fo de hunya. Enya ni de fo de enmonyam. Debi. Brennan Krabia. Brennan Krabia. Atum nyina pe. Tuni pe nyina. 6-1.
Ecclesiastes 6:1. O se ka 4 chapter 6 Bible verse number 1. Quotation for mani bro. O se boni bi ho a. Me hunu wiase. Me hunu wiase a. E dos ni paso. E ya na nsem bi dos ni paso a. Obi a onyankopɔ amanya honya. Obi a nyankopɔ ahye dama na honya. Ene ade dodo. Ene ade dodo. Ene ni monyam. Ene ni monyam. Na de eye ne kra akono biara emo no. Obenwu obi na de ene kra kono ko emfun chese ehia no. Nanso onyankopɔ amani kwaye ni bi. Chese obekom na onwa enye be chapa dia wo bi enye wo chirem. But yes, what I want you. Oh, I'm sorry. Onyankopɔ amani kwaye ni bi. Ejapade ope nyina. Ona ne bi no die. Na obi abedi ade no obefa. Ye de Yehudi ne ayade. Ntina aye yomba no aye very careful. Very careful. No one can yema bi na nkofa kesa ama. If be ebra ni pe be di de no. We do so prepare ye. How be di de? Who be di de? When you better no. Na ededie no afri wonsa. With me prepare so be sit dying. Onko de anim. Oh. With me top brand new car. Send wakoto ni wabisio. Serious. Brand new car. Oni sebe kunu a kotra chanchama no. Yes. Oni sebe kunu a kotra chanchama no. Nokrema. Tie bia no kasa, mi enhwe kasa yi. Papa. Ntonyo po kasa bi onam doba onam ye friend say ye nua panyi ye nana David so e kasa bi wo Psalm 25 verse number 12. Psalm 25. It is sure nyankopon. Verse number 12. Nantina kwan Oni pe bi no so awurade no. Oni pe bi o so awurade no. Be kire no kwan on fa so. O man ke kansen bi sa. Obecha kwan a be fa so. O ka be tena papa o kra tena papam. Na sefo anya asase so tena. Oh no, hallelujah. Amen. O kira nya wo dia wate. Dabi. Fa ho bo ade. Yes. Obi na ye o kira wura. Yes. Ono wadanse na media kira wono. Hello, Mpacho, we didn't be a free. Apostle. Yes, sir. I didn't know what. General, meet you. Shalom. Yahweh, shalom. We just say, what they can to me now more than so. Amen. Or John Trevor, my 34. The young body of Lampa. The dynamic one. Yeah. What is it out? And now, 24 pastors, we just know. Pastor Minson. There are young Cassie, almost on to me no one more than entirety. Apostle, I'm saying, I said the dear be no. I have Papa doing. That's what framing, for you, baby. I say, I think, queer bishop, and if you couldn't come, said one of us right now. The Okyena Papa family. Now they all come, and Apostle quite much, but you will be able to send a cup of us already. Men are saying they're Papa, and they are why you're but trans agent will be that years of by. But it be a new be a man. The apostle body is now. Eddie, the way, the body and almost oh, yeah. And then the guy says, oh, there's really won't get what. Really won't get what. You got that chassis. How do I do the apostle? The queen moon, atonement, and a parcel banana, and then the apostle now. When they over tell you, and to what himself. Was no more than because I need to see. You know, I mean, I was about the insurance on your Akuma, dear ma'am. Hello, Pacho, dear, maybe I got free. Hello, Papa, shalom. Yahweh, shalom. Hello, Papa, shalom. Yahweh, shalom. Hello, shalom. Pacho, men, Tion, what TV is why? TFO phone is why. Let me show you something, baby, we are seeing. Semishana semikakaya Emami yamushishimi Nifrine ya nesese misiesi emiwu Mache Yesu Orifa Nimako Namashe Mafiri yasi Nyame Amamebu Otemwafu Yesu Kristo no Oribo obebu yasiati Papa ya wenshira wunye wiyembre prophet una woka ebem usha ejina Edifo ya mutata wudi papa ja omo ya torofo edifo nkomshafa torofo ni kwa konsafu sada bible kanzo omo ya konsafu enya una kukayo wunye printing press Papa ya wenshira wo me say omo chichira
ebesan omumbopo ebeda na ko mo amoso omagina to no mo hihye yin no ma shapa mu bia no enye ye da kodie bere be sore se na Isaiah 54:17 kan no akodie bere be sore tie wo eri nye na pekire ma bia nso be sore tie wo wo ya swam Dea Nti ye bunu fo e wo Dea na sore tie papa unkwanso wate unkwanso awu omani e champo se unkwanso onyankroma so fo mo sore tie obiara no unkwa eso de nsira na obo ade de ama wonti no omani brewo hwa asem no kasana asem ne ba yamfanso mo to mo ntwo mo yamfanso mo no mo ko crazy ni banku bi nton no mo ja wo life ma yamfanso me na nso mo na nso mo petua no mo tamasem na bombo bebe amikaze wo kasa chaba yimma wo kasa je ti bonko so fo me se obi o ti bonko so papa ade tan ya show mi za ya chiro mo obo ade ya chiro mo se yenko ya grada na obo ade ya chiro mo se bulldog wo kan kwase asem adudi nchesem se ya show mi za ya fu ende obo ade ya wan ya chiro mo na so obo ade ya bo achibe ya chiro mo se yenko ya grada o ma to ni biru no o mo yanko konsafo o mo ya trofo na ntuchucho phone me say subscribe no mo ba enye ade biro maye wo humu no ntino abe no mo fanko humu na wona physical no mo chulete me say ombe bre o mo to be date ba ko sha wasa ne agwo mu gari mu ania de wasa agwo mu gari mu say tongo nje so mu ndo mu ye o mu di fa ha na odi afa ha ntama o mu hu do mu ye nto mu hu do mu ye me say wona ya so ma wo ye genuine akot apostle emeritus doctor mu doctor when is asempaka mu doctor we are 2 ma je 3 je 4 je 5 me say we chini we ni apart from obade ya we chini we no bia ni bebia apostle doctor emeritus oku ajima filemo oku ajima which is Bible decoder Bible dynamic Bible emeritus. But I was you. Hello, Pacho, did you have your gas free? Madame Miguel, oh, my 3 million, she was so much you 3 of you. And I was when you want way. Hello, Pacho, did you have your gas free? Yes, sir. Mente unka yo wadama. Okunie. Ase mpani ni ngwa gisuma ba ovie. Akwa de ya we nshira. Amen. Yemu bi enyawa ye nshia wanka yanyira. Aba de na mwanshia no anyamia. Na papa. Me kura de nkomje no me de no toto so amaten bia na ese fear and panic. Asa tan bia na hu. Ahia me so. Ba enjira nko aba de so onam oso akasa kire no me yisa ehu ni nyina yeden afimi mu da bia me ka se usuro bone na se oso ya we yi a obebo ho ban emfa ho ntu nkom so ni ye na ya we nim ne ma o na papa bo den sha me kwete pa na wa boss no James 14 to 16 ho da bia sama me kan say Okyena mekwa ha okyena anya wo dia na wo dia wa Sama play ekwate hwie de me kan se o ka se obi aka se me kwa ba be se me ya obi bie na no ka se okyena mekwa okyena papa na me ma hye because okyena anya wo dia ya dum ya sa wo hye ya wa bufu kra na se okyena na ye wan ka sa wo dia betimi dia ye bibi ya dum ne kitae obo de nhira so nam so ebie ye ni ame hu adifo atrofo baba Thursday no me frey Tuesday me frey amenya me ya pa na asama na wo kase enka by election no muntwem no na eto makoma so pa se papa obo ade na mo so kasa me senka o mampani betie pa mabemu for de o na sifomatie de o kana komen so obo ade na mo so kasa pa nka so ndie beba akire se Tia wakura na papa nka wacha no wacha ni tia wakura che se enya ka ebo bebre ebe ya ho to kura because party na ni nipa to forma na say ono na wase adi ni jina so papa nanka ye tia wanka sika atwe no boje hwegu bia ni ba bia obo de nhira wase e ma ho ase me member amen e ma ho ase me member obo de nhira
so na mo so sakra e mu bi e fra me ante dan na me ka se fra shoma estate me tia wasofo mo kan ho nyina ene aboafo mo so wase obo ade nhira obi biara ami aya ade so aka aboafo eso masene kitua bi ensa enama na egumi din ase no 0242327172 se box na me bo anko bi ato gloves a shemensa se mesinko Holland na me nko brimo bro ni bi na nyiska mi di Ghana eno ka no kra onya aboafo da bi timi sraw bebre kitua bi ensa enam nkrofo bi so na betra oba de nhya wona eso yasene ni etimi di nsempa ne ba amen ebe yi nkrofo onso ufamu di awoso wo ye no sro ni asasi wura se wo nhira mo wono doba mizi adiri amen no mo ayi na ensi yi amen na onfa dan kwaso nkan ye asem ni mu do china dia unfortunately wa ho obi nim adichi mu asem enne na ye wo dia ti odin kwaje krom se enne ni wadom mre enne no kwaje da watibi di nkwaje na wo mu no akukura dana wunyi osiesie da pama isro ba de se ohun mobo na ensem ye pie fi woni mu na se de o hawo ni musuo bi abrewa efe no wati onse sanwa no no moa na wanko ka tomorrow ya mfa ba mo o tomorrow tifio tomorrow tifio no din semfo so ko tu dinadwie ne se ebetime tu na any time to so ni fie ru grudge fie ru anyonko ba fie wo no o ka se tomorrow ibeshia no oro pie fini dem a penas wona se yentube no odi aba be born moro aye boni o so di aba abo no saka kwano so bie na no ka se if God permit tomorrow anka moro be hu say if God permit no you know enka tomorrow but oka tomorrow keke no moro fu say o si fieru an nyede entu no odi aba akobo no trip molo ayam fu so esimesi so oka tomorrow no so ono so afọ mo so ti uye kremoni na wuti zongwa jai gobe no lebam gobe album gobe okay na jai gobe no utiwo abrante asantini ni ochini abrante obi ewa no ana ochira hey na be shia boys but chale moro you go crush ade be chira ka abo no a crushing so we go crush hello but you did maybe I got free ya family afaso radijla ami ano ka sepa that's it ele gobe I want to play kwami chematen ami dio patro muni ajuma ni ye show that's it patro wanaruma ni kai you ma apostle John 3:34 the kai wono na yen sa pass kai wan to yes John 3:34 di nyanko asoma no o kanyanko asam Awurade shirawo patro apostle Paul esa ka semi Acts 18:21 kai ma apostle 18:21 fosi na okra won say se onyankopon pa mesan ma ba mo nchen biom yo aka my last one apostle we o dia apostle ba so omo tata wuri nyina akeka kan nsem no me pa cho computation ni omuti Isaiah 41:11 Pastor Kama apostle yes 41 verse number 11 what here wana wombu afuo nyina eni bewu na wasopa na nipa woni wo enya no be yesede wonye hwi na wayira apostle na ko nshira o sabu ka be Martin na ya ti zenka hello Jamati why the over the shabibre ai okoje as said ya Paul the okra anuanum tie said ya Paul kan no a
omu nyina nim sa asem we yo ose de was no cry one say no cry won say onyankopon pe a se onyankopon pa mesama ba mu nchen bio ikona ye nyankopon pa ai open wo wura o hello pacho di be agasa free hello pacho femo pata free asafre nzima asafre Chenzima all the area of you. Hey, Apostle. Yes, sir. Ya mention of papa. Na, ya kan se mti ya no tikiv ni so ran so ti. Okay. Then you kasa eko wo amayofo no ono ni ne mani obi. Se ya me jinze ana me kan o majin se ka o menya kwan na o mai ma mo kwan ya da no kwani nka parliament wan ka tanka za wono abozo ngeze uko na uko prikianga sa nze me hu se dia tata mu nyo mu nya ne tio na wasem na o kan o mai no yie ni nyanyame asuma onti uka na senka obetia wo sem kan na ye o mamu a eye mamu pa onyame bi a hye wo sase odia tia nka o mai gana nka hawni tebe na anu asema esi ye sebi na bi muti ida media so edi be ye policy yesu aye nyanso wie ye ida miti za asema radio so na mi to mi ra ho na o mai gana ndi dia pa sebi na haye asem ko se yonko bina antima nyo yo sisi owo no wo bia ya o obini ma sebi omo akwaja omo ma no mabusia domo a omo hwe bi ko ni dia abuja konfa omo hwe bi no maka na we sebi ko tia ready so edigwe aye policy ojo tira nya odia onye akwa wo kan sa asemo tira wo nim de beto we ba be ye rough young boy young Apostle said, "Sebi na menshira ena ya menshira ye fun a ya medu tu ma owo ya menshira waja ne o ma me a omo ya ubodu tu sebi omo ye fun ma owo ma o my Ghana ne biase fa na obo menshira e be ti wa se mo so ya fa de ye djuma ma bra wo bre no so ba fa me was body shape o fa ni me nya gross how Shinkrofo bi yo mba bi video say na krofo ma dwini hwe masa montomo boys montomo o pre woniema bi awo obi dirim nipa ne betimi ababa ba no kra no ba ya pe the first month the second month pepepe uninkwa Slow. Hello. Yankwa manani. Me da wasipa. Sawa bomi ho ban. Very good. The free matter for sim. The semi kodana dona. Dai boni susu. Awe woni misio. Etumi for me pa. Na se wa mi. Na wa tabanka sino. Angata miswa. Adie bechi misemio tubimin adichi musem rodie odaseni biare ni mo ni pe so where you nisi na adie bechi misemio o enimire aboafo a omubu amom na papa din sempa abre wiase no ya wo nshira sa aboafo na obade ya wo nshira obade ya wakoa na kenkan for pastor J pastor Mensa living ya wo asafo mai na eni obi biara o tie nkwaji shemi abonso sa di we ya o we be preach o aba kansem o adi chimusem papa wa ba kansem papa adi chimusem
Remember me baba na Italy. Also ko Ghana ba ko me ko Ghana bo. From baby. Oh. Me be break. So papa. Omo kwa omo baby o. Baba asembi si wo Italy. Na me dia chiro nyum bi da ho. Na ko meto wo platform e achiro. Si obi try say orokọ aba na wanse am baby. Me o wase no. Ontie na oba de wa ko aka kire wiase. Ofa de ball bra. Ebe yamon. Fi se o chiro nya wo dia. Ne mu ni amanya wo dia. Ya wa plan nya wo dia. Nti se de Awurade akọ aka kire oni. Oba ade adoma echina meko say ni say. Oba ade adoma echina meko adwuma. Oba ade adoma echina meko asori. Ti se o koda no se ye wa ma wan sori a wan na okumisa no. Ya wa ko a oba ade wo nhira oba brother in Germany. Chia Germany fo nyina oba ade nhira bebre be teaching from 2019. Na me trans na me cans e kanya me si en kanya me e oba ade sabre no fe bi ma be fe bi ma ba te se dia fe no mo na be ka wa system bi na fe di o ma to amani afa ba bi kura hey oba ade hu ma mo bo so we say o can say ya ba dia so blending some style because your system no man shall move. Yeah, oba ade hu ma mo bo. Hello Pacho, did we are free? Kwanjiman, shalom, shalom. Yahweh, shalom. Na dobo ade ase ne wasempa na wo de abre. Amen. Esa asem no nitipo no ejina James chapter 4 verse 13-14. Ampa ejuma mu mepon a mekra mo so obo ade ya adomo a ade panchi o. Ampa obo ade asma wampa. Me da se. Me paucho me video bi TikTok Arab Islamic scholar bi na wo ka say one Muslims omo nkan wo ba bi ase Israel fo nyame no ono ana ye Arab fo nyame na seni a wo ka ni nie we Muslims or see we Muslims we never claim that Allah is Yahweh. We never claim that Allah is Yahweh. And Muslims mpenifo no Saudi Arabia ni Kuwait ni Iran mpenifo no munimu say Allah is not Yahweh. As no Hebrew for nyankopon na Israel for nyankopon no mfe no Yahweh. Ena es no Arabian God and the God of Islam no. Omunim say enye Yahweh ono ane Allah. We basa o menka se menjiro. Ubetumi asa minim scholars ni bia omo nso so beka say Yahweh ono ane also friend Allah. Entino said the Christopher mu no ya won krofo bi sisei e bi sisei no sa na abenya bi o Islam mu entino Islam adama. So say esuno no nyankopon a nye Allah ni nyankopon de manua da obehia Yahweh no when would your boss say that's the reason when dear me see yen ntoto niam bebre ntungu na fi yen go straight oba ade adon who is a creator. There is a creator obi na bo wi ase etinu oba ade adon etwe bibia tia inko kanya mina we na wanyo obi se Awurade ne kura no emesre na dwen se jama Awurade ni international name wanya Japan wanya utitwi hu na wujini wanya Japan so wanya ncheche bi chirama ajo se Awurade international name oh debi uchi babu de kura wo yoke the other translate here for Yohana Kristara ya besreka kekura ya yes so I said something pretty as my friend say when we fear with 4 person we here no munya kwa nyo mo so akoto moto no ma jawo mi se moto na ne be
how will be a move? You say me what do I? Obi Casa, yeah, I am Debbie. Who were the pardon? Onum cry. Hello, but you did have your free. Pastor Mensa, Apostle Asante, Obo Ade Asi. And in Cheshana Erbano, my name Mabusu Yafurina, Shia Chihua, Yeshamo. Me throw a free Danta, Liberia, Obadia, and more Apostle, Omomunina, on Camus, at the Pa Moye, Namama Yanso, and ne in Sampan Edu Liberia Memo, Ishira. Na yedema muina obadi amoamo na monka yenso ewo Liberia ha obadi adom dakro obadi adom baba ama behwa so amen da CP investment body na make say obadi inshallah obadi inshallah Liberia fo nyina ya we inshallah Liberia fo nyina. Hello. Some papa to the meeting that they be a madam Obama ya mekade anya sasa bon some diffusu so bon some and bon anya the bon in bon Obaka Modu Obaka Apostle Dr. Philemon Okun Adjimanodun Messi Elohim Yahweh in Trelly Boot or Crebian Basa young Fenun Kobebia Nemum Rome one busun being a friend Jupiter natural of one young Fenun called the originator. Enimbiri ama Bible no akasa Apostle Dr. Philemon Okwadma papa atasefo Elohim Yahweh onfa no doba Messiah do na onhira o mechia Pastor Mensa living our asofo ina ne aboafo a wobo mende nkwagesema otedem olutwegu so ochina enye media timemfam ho nto otasefo Elohim Yahweh do papa enimpo a ye kasa today. We are the Nayana Yabai. Ilan, you control Yadi. Yes, near bank, your Cassani and dear. But any uncle pon, oh, we are the Noah. I don't know, catch any young Shadichi, and they are the saddle. The beer no pet. Nishu no Abba, young General, me whom they are done, and some year canon. A done I used to see again, some in Aquashano. Owura yankase yan meyepe obini ninia ene kasa na da ne ya ada ojini se sini bukade ewiade nankasa na ohwedo na no control apostle ende ama Bible na kasa eje Bible na gu apaso apapemu amenye hu de yes yensem bi woni fese ye lifi yenu ne fese ye ka yenhwe yi na ochena owura edano owura enyenye dia apostle atasifo Elohim ya wo nhyira onka ho onye wakoma de bisedi nyina mo papa shalom ya we shalom isi wachina bi edi obi ewu wakasa ma antimi anwoda pa ma no kasa ayene kasa edi abri bia no struggle cause to the bia me say we me twa so ntem we say obadi adom no wanya me one way preacher to the asem dom me a nam dia ba obi asay nabi to bi otimi yakopɔ we o say onkum but the way how fast so ka watchna just like that na okay adiachi ne fo otwe faabo almost na otwe ya den e fa ne bo wa otwe no ka na wie sa no anye soft ama no okasa je se ne dia no otwe fa ne bo obi won so a otwe no be ka ne sa wuna sa onche so obi mpo na ma adiachi but the turn one day no crash nani da so nyina ni niam opere nyina no no asɛ no one day ɔkyerɛ wura ɔkyerɛ nya wodia the men for kyerɛ ni agro don't joke kyerɛ
Some ye at the Bible, my warning me say quotations nibium. Number what in some biase, not be some number at the book of Proverbs 27 verses number 1. We are James 4 verses number 13 to 14. Bible verse number 1. Bible was the unfortunate wow. The man fortunate wow. Now wouldn't even the Now wouldn't even the done ever. Wouldn't even the done a debra war. Wouldn't even the done a debra war. Young James, we are not what the book of Luke chapter 20. Luke chapter 12, 25. James 4, verse 13. What's the name? Oni pankwa. Na afemu Mama ka say. Mama bi mama say. Ene na ochena. Ye be ko say. Minister Shoka say. Ni yakọ say. Asame ma Shoka say. Yakodi wa fe. Eh, mama ya woto ayo. Shoka say. Ye nya mfaso. Ohene Shoka say. Nanso onim de be ba ochena. Onim de be si ochena driver. Onim de be si ochena. Mokra na de yan. De be crop onyusu igbo mi. Onyusu obo ade ya madom a. Onyusu bi. Na monkwa kra ne den. Okasa ti se na onkwa ne ya wodi. Ye vise mu ye huhu. Oni pati se huro. Eyi ne hukro. Se yi no se no ayira. Ayira. Wa balance. Nemo anka se mu kase. What was watch now? Nemom ese nka mo kase. Se ye wurade pe. Ni nyankwa. Ye be ye. Ana ye be ye. Wa nya sa de aduo. Ko se le fa bedu na wo twa wo bo. Wantimi nwene. Emfa basapa fa baako. Luke 12:25. Ne tentro mani ye yo. Who no between it about us basafa. And betumi adwinwini di basafa baako atumi planning. We are planning nyina. Na dia ma dia nche. Na se muntumi nya adekitu yi. Na se muntumi nya sa dia we dia. Ai na modwinwini de aka ho. Onyankopɔ pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo betumi planning. But ɔno so ɔmani mmemu. Hwɛ. Ɔso ɔmani mmemu. Debi. Timwadwenya sharp. To we no sama woni asa ka kyerɛ sɛ ɛda na wo wuram no ɔno otutu asi ne yie ɛnya wo ho ɔdene so ɔno amemu a ɛnyɛ ye yɛnkwa yɛ tim wa asase so no. The book of Lamentation chapter 3 verse number 22 ne sɛ ɛnya mi o ɛnya mi Awurade adɔ yɛ nti ɛna yɛnwie yɛnwie sa ne yɛte asase so na mo bro ho to twa no. So wo ni huni say wo seek permission from the creator ne nchaya. Mo bro hunu tun chai. Ni mo bro hunu etu ntwa ma wo da. Eye foforo da no pa. Bia eye foforo ma da. Da no pa bia no hu ade chen foforo. Wo ti asempa. Nokre. Iso ba de so me yenti asempa. Amen. O ma wo nti asempa. Amen. Sabre ya wo hwehwe adwisa church kwa. Omwa wo. Amen. Mediasi. Pastor Mensa. Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies your branches are for abeka ho bini Greater Accra Yawatema Community 2 Ashaiman New Town Junction Ashaiman Official Town Ashaiman Night Market Ashaiman Lebanon Teshi La Scala Dowenya